go e fella mo kgaitsedi ya jwale ka gare ga relationship e o dutseng ka gare ga yona ba go abuse bošego le mosegare o dula o tswile di-blue eye o ne o dula o thoma maka gore wa ke ile ke re ko o hlapologa ka thula kgona le boto jwale ke ka baka le leihlo le la ka le rurugileng kgaitsedi ya ka o tlo kgwa wa tlogela bana ba gago e sa le ba bannyane e le ditšhiwana mmereko wa gago ke gore o phele bophelo ba gago o thabile o kgone go godiša bana o ba šireletse jwale ge o tlhokofetse o bolaile ke boyfriend ya gago ka baka la gore e go phara mehleng o robala majwaleng o nwa jwala ge o bolela se a swa o tsenela maratwana ka thoko le ditšhomi tša gago ge o bolela se a swa ga o ne mmono ka gare ga relationship ya gago ge o re ke a bolla ba go botsa ka mokgwa e leng gore ba go kry-ile o hlaka ka gona o apere masantase ya mmago wa go bina stepe wa thoma go tseba dieta tša go tswa ka shopong ka yena a se selo dilo tšeo kgaitsedi yaka bra yaka le wena ge e ka ba wa abusega ka mogare ga relationship eo e tšwa ka baka la gore tšatši le lengwe o tlo gore o a tetefeletša kapa o tlo tšea ke pelo wa betha ngwane wa batho a ya go swariša maphodisa a tla go tšea ya ba gore o tswele seriti ge o e tswa ka kua toronkong kapa gona ka kua diseleng tša maphodisa napile nna re ya go tšhaba ga gone motho a sa tšhabe motho wa go tswa toronkong bana beng motho wa go tswa toronkong o ne seriti se sengwe sa go tsoša nna ebile re ya mo tšhaba motho ge o re ke kgopela marato ba re jo wo ande o tsere ba banga kry-a batse gore na wena o swaretsweng jale ba no kwa mabarebare ya gore awa o ka re ba re o ile a nokata ngwana ka next door ande wena o bethile girlfriend ya gago ka mpama a go swariša jwale ka gare ga relationship ge lerato le fedile a re tlogeleng go abusana a re tlogeleng go dudiša ke kgotlelelo kgotlelelo ke ya batho ba ba nyalaneng o kgotleletše eng ka gare ga relationship o tla be wa go atlafala jwale o tlo o nyala ke mang o go atlafetše metle le metle ge lelwa boyfriend ya gago e go betha ka ntongwe ye e leng gore e go ntšha mabadi jwale o šetse o no ba mabadi ene o le kgarebela mabadi o ka re o tsotse o ka re wa utswa ge re re go laduma hardware you save and score ga se metlai ka fase ga mašheleng a diranta tše makgolo a matlhano hwetša tafola ya aluminium ka 449 rand goba laduma wheelbarrow ka 499 rand fela ka 2099 o hwetša 2500 liters ya africa water tank re etele gomme o boloke ka mphiwa fela bo na o ne o kwele go laduma hardware re bula lekala la rena le leswa mola game swalala ka di 27 July re etele go social media tša rena go hwetša tshedimošo ka botlalo laduma where you save and score Morefi ke tsiso mabapi le kopano kakaretso ya ngwaga le ngwaga ke gore annual a general meeting go wena motse a karolo go tla taolo la MCRS FM ke gore MCRS FM a board e rata go laletsa go tla go tsenna a kopano a kakaretso ya ngwaga le ngwaga ke gore annual a general meeting e le e rulagantse ka tsela e ntseng jana letsatsi le letlha ke la matlatso wa di 30 September
re bua re leboga ba mabenkele re a leboga ba mabenkele dilo jwale di dutse ko mana madula a bapile ka kapa ya radio di dutse ko mana madula a bapile wa ke be ke letile moruti ka se fela gape jwale ye ditaba tse ke bego ke di bolela tse di be di swana le ge e be le gore re letile moruti ka se fela sa lona ba ratang go phela o gona Professor Moremi fa ba gona baeti ba nna ke batswadi ba gona ka fa e re ntle le go senya sebaka ke amogele Professor Moremi ke moka atamishe motheletše go le gausi mo a kanobe a re theleditše a le gona Professor ntle le go senya sebaka a ke thome ka go tamisha a ke tamishe ka kua mafateng a matelele ke tamishe magoši a gabo rena bogošigadi ke tamisha baruti ba profeta mangaka ka moka setšo ke re ke tamisha baetapele ka go latelana ga bona mmogo le setšhaba ka moka ka kakaretšo batheeletši ba motse community radio station mmogo le malome ka kapa ka mo madume a tle go wena a tswa go phahla a boruthošiawe ke be ke tamishe le ba gabo rena baeng ba rena ba letšatši ke a batamisha ka moka le ba šomi ba gore šoma go le bona ke a batamisha a re a leboga moroka madume a mabotse a go hloka sekuta wa re amogetše ka diatla tše pedi ebile ke dumela fela gore le motheletši o amogetše ka diatla tše pedi nke ke ka mo go baeti ba rena ka fa le bona ba tamiše batheeletši ke moka re tle re kgone go tšwela pele ga botse e no ba gore wa batheeletši thobela re a leboga batheeletši thobela re a leboga batheeletši thobela re a leboga ga go ne molato nke ke thome ka fa le ba tamiše motheeletši go le gausi mo a ka nobega a re theeletša le gona mma go rena motheletši ra tamiša kgolele gaufi mo le gona re a leboga mma go rena ka fale mela ka studio re a leboga ntate ka fale malemi wa tamiša ka makara dueleng gona re a lebogahle re a lebogahle koko ke molli wa rena wa maloba ke mogatša malome au batho ba modimo wa tseba re a leboga ke malome ka fa au re a lebogahle mogau wa modimo a o apara le batho ka moka magagešo prof re a leboga ntle le go senya sebaka mongaka baeti ba rena šiba ba fitlhileng ebile re ba leboge ge ba senke ba nyatša pitšo ba re ka sebitše ke bana ba bannyane ba go lekana le bokakapa ba go lekana le bo Moremi ga se ba re nyatša batswadi re a leboga ge le amogetše pitšo la teponagatša ka mogare ga diphapoši kgašo moroka ga ke tsebo rena pele mohlomongwe re ka ya ka kua go bona ka mola gone le se o ratago go se fetiša pele kgoši yaka ke sa le busynyana ka se sengwe mo o ka no tšo baswere ke le ka go lokiša se sengwe mo o ka no tšo o le gare o ba botšiša mola le mola ke tlo no re boi go bona ka dipotšišo go nako e sa fetše go pele ke a leboga moroka nke ke ka mola go mma go rena molli wa rena wa maloba koko dilo ka moka ga tšona tše le di hlalositše go fa le tloga le kgotsofetše ebile le na le bonnete ba gore ke tše re be re tshwanetse re dikwe nna go tswa moyeng a ka ke tše lebe go santse di kwa thobela ka re ke yabe ke lla dibalo ke salla o le go bjale salla koko ga gone molato mogatša malome wa tseba ke kgahlile kudu ke go ba le ke reng kore wa kgona go topa mogala wa letša wa re ke nna mogatša malome o le bolelago ka yena fao re a leboga motswadi ge le kgonne go dira seo le go teponagatša ka magare ga diphapoši kgašo le be le theeleditše mogadi wa lena maloba ge a be a bolela ka mokgo lena le molatofatšago ka gona ebile le botšang bana ba gagwe ka mokgwa e leng gore yena o tsoga ka gona o bolaile mmage ka go mokgama ebile tikologo ye le dulago go yona ga a sa lebellega gabotse ga a sa kwana le bana ba ge ka baka la tše lena le tsameng le dijwala ka lebitšo la gage le be le theeditše motswadi ka gare ga dilo ka moka ga tsona tše e leng gore mogadi bua lena fa e le go rakgadi ya bana ba lena o be a di bolela kapa a di boletšego le di kwele gabotse motswadi le di kwele
ke na le tshepo gore ga sa le ke founa ke dikwele le dikwele mmagorena morena ka gare ga tsona ka moka ke tše dife tše le di tsebago ke tše dife tše le di sa di tsebego go nyaka ke tlhalose one ke re benong ke kakaretso a ke tsebe gore ke tlo gore e feng e tswelang pele le boleleng se le se kore le no tswela pele re tlhalosetseng gore go thomile mo go a diragala jwale le jwale go ba go fitlha mo okay a ke thome ka ya bana ba koko go tla ka lapeng la ka ba lla dillo tsa bona and then le koko ile gore gadi go tla ka ga ka le ena a lla dillo mabapi le ge bana ba motshwenya and then go fitlhelle mo le gore re a bitswa ka nako ntši re ya ka ga koko bana ba shupa gore bona le mma ga ba phele ga botse and then go na le dilo tse ba di bonang ka molapeng tse di ba tshosang bjale ka nako re ya go rakgadi le ena o kry le gore wa complaina wa lla re bana ga ba ntlhomphe bana ba nroga ka molapeng bana ba re ba bona selese and then ntho ya mofuto wa e gona so ke mo nna ke tsenang gona bana batla ka ga malomabo ga ke ka ga rakgadi bana ba nlatelele ka lapeng he ba fitlha ba lla mamalome a ke thome ka wa leswagana le ge lo re ena a sa gantši because of nna sa dule gae o a beng a dule le nna gae ko monyane wa ngwanyana wa leswagana o tlile ka molapeng e le ga complaina ka mma ntwa ya bona e kgolo e be ile ya gore ba thomile go lwa mo mengwageng ele ya o feta tata go bona sa le gona le yena mma a sa le gona mo e bile go feleletsa gore ntate le morwa ba alwa ebile morwa o direla ntate protection order bjale ntate a re go robala go atla go rakgadi le bona ba seke ba kgotsofala ba thoma golwa le rakgadi he ba lwa le rakgadi ya ba gore ebile bona ga ba sa tlotla ba thoma ba bolela le nna ba ra nna bo rakgadi ya bana ba re le phethile thato ya lena le gono a ke re ka ga rakgadi nna rakgadi o ka ngwakong le gone le phethile thato ya lena wa rena ngwana rena go robetse ka re aowa nna se nna wa lapa le nna ke nna wa lapa le lengwe ka ba re le fele so ba re le ka se tlhole re bone ka ra wa go tshwenye go tlolla ena rakgadi a ke re rakgadi ya bana ba gae e se nna ka tswa go bona so morwa o fela a ba le ditlaišego ke a bona molele mona ga ba le ditlaišego e be e le mokereki ebe ke mokereki a ka se ka re ebe ile mokereki ebile a ile motho re reng wa bona o ba a re yena ha le mo a leng a rapela ba mmotsa sela le sela ka motswadi ene tse dingwe wa di bona ena ka noši kana ge le re o wa di bona le raing yena o ba re monna a re ha robetse ai ebile ke tlo ditlhakatlhakanyang a ke di lateletse go tle mo gongwe ba re bitsa ke ena ntho rakgadi o biditse malome le malome mongwe o robetse gone beno ba re ngwana o kwatile ka molapeng ba re ene wa leng ka go ntate moreng ha kwatile ka molapeng ha re ya re fitlha kwa ngwanola a re ke kry-ile dilo ka mo fatshe ga mpeke ene ka mo ke ka mo kamoreng yaka mo ke beileng diaparo tsa ka tsa kereke he ke bolela le motswadi o mpotsa gore lapa ke la gae o be a kry-ile eng e leng gore o kgonne go le bontšha yona o kry-ile matswai ba re a dikgalakgala ka mokgwa wena o bolela ka gona mahe a re nna ke protector bana ba ka mo ditokološing ngwane o la re protector bana re sa dule mo gae a ra owa ke na le gore ka nako ge ke fitlha ka molapeng o kry-e ke ba le meriti e itseng ke motswadi a kere go bolela rakgadi okay re be re le gona le bopapa ka moka well e fetile ko ditaba tsa bone ke tse dintši wa tseba nka thabelang mogaka malome kore nka thaba kudu ge nka beitsa kore wa bolela ntongwe le engwe straight gore ngwana o re biditše a re botša gore o bona dilo o be a re o bona eng le eng e hlatholleng ga botse e kwagale le seke la tšhaba selo okay ngwana o re biditse ka ona mokgwa re fete eo ke mokana a boa ha boa le moaleng a re matsa malome ka re ya re since ke tloa gae ka ntoele ya ka le mamma a ke re ba le bošio go na le selo se se lalang se nkgama bošio
bjale nna ka no re ke bana ke ka tswa mo go bona ka ra o ya re ka re o boletse le motswadi ya re aowa ra tswa mo go yena a senke ke ba le taba le bona ile nako he itla metlhe bana ba ga batla ka ga ba complain le yena o ngwanyana wa leng ka mo gae wa tla monna e bile gore ke tlo tseela bophelo molato a re mamma ka ke a lwala he ke tswa metlhe frunna ke lapile a ke khone go dira selo ene mamma o re nna ke a tswa fa nkgapeletsa gore ke tsowe ke fiele go ba ke a pe ke direng so ne ke tshwere ke di-tonsils mamma nka petse bogobe ha nka peela bogobe o nkgapeleditse gore ke boje immediately ke ngatha bogobe bo la matsa malome ka letsogo ka mogare ga bogobe bola ke kreile moriri o rotswe gore kgoloko ya moriri ka mokgwa o ntaetsa o rotswe o re ke botsere mamma na tswile ke botsere ka bolatlhele ka mfatsampe ka re bo ke busha toilet mamma ka se bobona o le ke bona motswadi ga fitlha rotse la re enke jele a wa go neta huile ngwana lo buile gape ha bo a re matsa malome ka re ke tlo itseela bophelo ka re molato a re ke nagana gore ke tšhile mabotlolo ke bolae bana ba pele go ba kete polaen ka re molato ke eng a re na le mamma re kwane ka molapeng ene nna le mamma re alwa re lwang mamma nna ga re nrate ka molapeng o rata sesi wa ikušiša e le gore bjanong ke seo ka moka ka molapeng ba llang ka sona le ena o le a lenkwa le o a robetseng le o mongwe wa sengwe gona gore mma go bona ka moka ga ba lebelele ka matlho o lebelela sesi ya bona o mogolo bjale ra be ra ya ra e bolela le ena rakgadi mma go wene bana so a re ga gone se nka se dirang bana ba a re bana ba ga ba kgone ba ka se kgone gore ke rata ola ka gore ola bana ga gore ke mo rata ka gore ke ena mperekelang ebile ke ena nthušitseng go aga ngwako o so re fetile go tlile ena o mogolo o tlile le motho ka molapeng motho a etswa Pretoria e be le motho wa go thuša motho o fitlhile a bereka ka molapeng la mma ke a bona mtate wa ga tlolela a bitsa ragadi bona ngwanyana na le teng yena o monnyane o ha lela ragadi a re ke tla ba ke morwedi o mogolo o reng a re monna mola ke tlo bereka a re monna a re ke se ka direla ba se ke mo diretseng sona o nyaka gore ba tlhake bophelo ka moka ba be ba tle go yena ba mo khunamele bjale yeo ke ntwa o tsebe bjale re a bitswa he ke ya ke fihle ka ba le ragadi le yena ngwanyana o monnya ngwana o le o boletse mo pele a mmage a re wa o emelela sesi e le gore monnola o boletse mo pele a gago ke mo kwele ragadi o ile a ithibathibela la ikušiša a wa ya e ra feta mo go yona he re fetile mo go yona mmatswale wa ko o lwetse a lwala o tlile ka lapeng laka bana ba sekolo ba tswa sekolong matswale shuetla matswale gatla bana ba le ba tliša mmatswale ba re kukutse re motopile mo tseleng gore o tla kwano ke ra wa ga tshwenye ke maamogetse ka lapeng laka ga ke fitlha le mmamma re dutse le ena gone molato a re ke tshwere ke tlala ke mo diretse dijo ne ke na le mothuši ka ga ke be ke sa le mmerekong re mo file dijo mma o jele ka re mma o ditšhile a o nkgatlhe ka beya metsi ka tloga ka ya go ragadi gape mma gankgatlhe a re ke beile metseng ka se kgone motlhapiša a re ka gae re ro tsaye diaparo tse di sekolo tsa mmatswane re ile le ragadi re boile re boa re tlhapisitse mma apara ba sekolo matswale ka re a ke tsamaye ngwanaka ke robala ka mogagaga a thoma go mpotsa gore before ke o lata ragadi mma ke gasetsa mpoditse ntho nngwe le nngwe a nkgopela tshwarelo ko o tshwere ka yona ngwana wa ke kgopela tshwarelo godimo ga dilo tse ka moka tse ke go dirileng tsogo ka nako mmatswale ke ga alla ke re bjanong ka re manna ko go tshwaretse ke nna mang ke sa tshwanelang go tshwarela ka gore modimo ena o ntshwarela ka mehla yotlhe ke tswile go ena mme ke tswa go ena o robetse ka lapeng ke theresho a re mo go nna re ge nka re gwa bosigo ke robetse ka mogagago nka kwa bose nka robala ka khutso le ragadi ke mmodite moya wa ka ke nyaka o tswele ka mongwanaka e be wena o ntse yang o nkisha ka gae right freita ha o ile re motse re mo ishe gae papa ga tla re ke nyaka bona ngwanaka papa o tlile re tsere mma re mo ishitse ka gae fru ke ge re thoma o bolela bjale le bona ba kgalabe le ragadi ka re ke be ke kgopela gore nna mma a dule ka mo go nna since well ke na le mothuši ka molapeng he ke ile mmerekong since well ke na le mothuši ka mo mmerekong ka gore ke na le mothuši o tla šala le mma and then re tšhentšhane ka yena
or ge ke offer ke motsie and then ga le nna ke le mmereko le na le motsie ka nako rakgadi ne setse le nako nyana tswile pension awa ra kwana batho ga sebebe a boela ka gae a boela ka gae rakgadi ena tla khopela e seng gore ke tsie mmana mmatsa malemo ka bokgola mma benga le ditšhile ka gona a ka kwa botse ke tlaisha motswadi wa ka ke le gona ke phela ke tswile pension ka re ke theresho ka mokgole nna benga le ka gona se nkgatla re tswile go yone malome ka matswala ko thumile go dula ka gare kgadi bjale ba fela ba motshwara ngwana o mo yena o kgarebe inyane ya mafelo le ya sese a fela mo latella mo di-toileteng tsa baagishane ba re ba mo kry-a a tšhaba a rotla ko go nna rakgadi ba mo thibela ba re gomme a o e fao le founu ne e setse ba mo tsietse a ke gona ke re nna ke kwa ka ena setse o monnyane a re mma o ba tšhaba re mmušitse gate mo toileteng ya baagishane na re o tla ka go wena ore wena wa mmita ka re gante wa ile sa motlogele ka gore mma o nyaka o tlo felela mo matsogong a kana a re mma wa gana ka ra wa e ne molato re fitile mo go yona go diragatse gore mma bjala thomo gatelelwa ke bolwetse mma a gatelelwa ke bolwetse o ile ka lapeng o ba kgone go bolela ga nnyane re mo kwa gore o reng akere re o ile ka lapeng mma o dutse ka lapeng re tswile re tlhagetse ke lehu ra tloga ke nna ke mogalabe le rangwana bana wa mafelo le mogekolo wa gae re be re le fo tsena ka mokolong re ya lehu mo re ile o gata ka ko lehung leo re mošile le ragadi phela e re boa ke bona please call ya ragadi mara ne se re le gaufi ka ra ka re fitlhe o re ke le founetse ge seno le tsamaya mma o ba tlhaka-tlhakana ntlaleditse ke re o kae mma o rawa mola re dutse o rawa o gona o tlhatswe diaparo tsa mma o gona o ka mongwa ko o ka nna wa e wa mmona ke tsene malome ka bona mmatswala ke go fitlha ka kry mmatswala ka shiwa seno mo na sa tlhasa a sa le gona le mmone e le gore ka nako e rakgadi le bua lehung le kry-a mmatswale a robetse le be le ne nako e kakang le mmone e ka no ba 1 hour ba half ya hour o be a le raya awa na sene taba bjao a ke o rele kere o bane o ba a lwala but a sana pe a le bjao okay but yena ka gore ke motho mogolo a re ha nkgatlhe ka ra o kgatla re a warara wa re a bo tshele le yena re sa mo ne re ile o gata ka ga mmamogolo a bona ka ga mangwana a bona a ra di ga re buile ka gore ne se tsatsile poloko mo ne re ile nteng le khune le tlhaile re ile o gata re buile he ke fitla ke mmitsa ke morele ke ra wa tla o tlile ka nnete o tsene ka mo ntlo ga gone molato a rawa na ebile ke mo dirile ke tlhatswitse diaparo ka rawa go ne molato re feditse ka mokgoro founela bana ba gae go ne molato malome ka kapa re founetse bana ba gae ba shetlile ke tswile ka koloi re ile mmushareng re mo isitse mmushareng ge re fitlha mmushareng o samoe gona ka mo ga phatlha ka re mmushare wa ga o kgatlhe le service ya bona ga e kgatlhe ka gore mabati a bona a di-gratšhe a o tswalela e beile la gratšhene le sekamile ke kgopela gore ke motseye mo nna ke mmoloke ka mmušara waka ke re ke mmatswala ya ka malome ka kapa ke na le right o e dira ewa ke mmao mogala baka re ikwanetse re le kwa mmušareng re šetse ntšhwela morago ke boletse le mogalabe rangwana bana o ba le gona ke sepetse ka ya ka rangwana o sepetse ka ya gae rangwane wa tla gore monna gore ngwana wa rakgadi o founile ba re mmatswala ka o boletse le yena mo harabe ka re he na ka gwa ena mmoloke ka mmušara wa gae okay ka re neng jwang la e bona a wa re tswile mo go yona ra kwana ka re mo go bona ka re nane ke kgopela gore ke take over ke moše mo mmušareng wa ka wa mogaufi Louwfontein a wa ga gone molato nna ke tsebile ge ba tloga mo ba tloga mmakgoe ba tla ba tlo motsia ka ge ke ba file permission gore ha re kukišane motsieng gone ge ba atle mo gaufi and then re bone gore re tlatsana bjang re dirile ka mokgwa re tsebile ge ba tla re montshitse ka kwa mmušareng ola wa bona wa society ba ra re tlo lefa selo re ra wa go na le gore re mo lese ka mo re bona gore service e phua ka mokgwa go ka se kgonega re motsee re papa o tlile le rangwane na le gona ba o batlile he ba fitlha nna ke tsebile re shalana morago re ya kae re ya mmušareng wa gaufi wa Louwfontein only to found out malome ka kapa gore batho ba le ba jikile bjale ba setse ba tshwere tsela ela ya go ya Pitori bjale ntle le go founela ba go tsebisa okay ntle le go bolela le malome a bona okay botse ke mmage ke monna motho wa ke nna ke mmatswala
ntle le go boledišana le rena ba rawa re naganne re motse re ye Makgoe Victoria o tla boa ka Freita jwang ka re kwane so wela go ne molato ke ilatlhetse matsogo ke tshepeletse nna re tiketse mo re ya ke tso lokisha dilo ka hana ka mo mushareng o le ba setse ba lokisheditse certificate on kwishisha a ke re beno ba tsemaile bona ha ba nya ka selo mo go nna ke sepetse nna ke ile go la ke lokisha dilo tsaka ke nna o la ke a bua re boela ga mola ke ile go la re lokisha dilo tsaka ke buile re boetse gae ba re go mme bjale matswale o bolokwa neng ka re nna mare mothone ke monyaka mo re kgone o ya re kgetha lebokitsi ka kwa re kgone o tlatsana ka mokgwa re tlatsana matsogo a tshwarane because of mokgekolola o belege no ba fela kana moggo e padile malome ka kapa ba re ngwana ka o re o nyaka go mmoloka a wa ine molato ya re na o tsebene ke steng ya re morwedi o mogolo wa Rakgadi a re wo re dira certificate mo hare mo a re ke re ba re setsitswile okay ga itswile o tlwaetse go dira lehula ka la mphidisha ka gore o ngwadisha batho ba family ya borena di policy kana baramang baranna okay awa mo o wa tla wa mpotsa gore ba re ke tshwanetse ke tle ke lome ke dimpya ya bona rangwene o kwa botlhoko gore gore o tlo molomisha dimpya gore dimpya tsa mohutama a re tlotswa fao a wa ba tswile mo go yona ba sepetse mautlile o bolokilwe ke kole botlhoko nya go bolela maka le yena Rakgadi wa tsebo ke kole botlhoko matswala ka o tlile ka taxi ka mo ka eshe ya taxi go tloga Makgoe a tla kwana ka re wela ha go ne molato go diragetse batho ba le he ba boela morao ka certificate ela ka gore ba itsere e tshwanetse e shale lengwetse ya moshala lape a shala lokisha tsa di lokisha morwedi wa Rakgadi o tsere certificate ela o sepetse ka yona ha go ne molato after matšatši itse e seng a mantši 3 days ke mmereko ke dirile ke le mmereko ke re founela rangwane ke rangwane man a ke tshwarega botsa ke robala a ke tsore maybe ke pelaelo ya ka or ke ma wa nlata boshigo wa ntlela ke matswala wa ntlela mara ke bona ke le ka go ga iseng ka mogala ha fitla mpha chelete le kana 300 rand and then wa mpoledisa bata kutlo ruri ne ke gopela gore mo se pelang re ka se tswe ra ya fao nna ke tla tshela petrol langwa ke monno la modimo wa ga ntwe o tswile le nna re ka ro mo kae a re ke gona ka gae ka re tla o tlonla tekete ya sepetlele o ile o ntlile la tekete ya sepetlele ke no kile ka pele mmerekong ra tsana mo koloi ka re nkishe mo wena o tseba mo bathong ba ba tshepile nna ka gore ha ke sepele batho ba matsogo re sepetse le yena re fitla kwa nna ke mokana ka ntsha chelete ba ka dula ka ana mogwe ke dutsi yena khunya mamola a huetsa dipheko tsego o itse go fetsa ne fela ga thoma go fetsa motho o ne re ile mo gena o ne gore mo go yena re o šietseng a o isao kana o na le rangwane a bana yes okay mara papa ke mo founetse ke mmoditse okay gore man a ke tshwarega botse ke dira 1 2 3 no tso bore ke tsaya Rakgadi a re o šietseng a o isao mama a mmitsa ka le a re awa ke moshile because of 1 2 3 a ke re ba re nnete e tshwanetse go pholoshe ke tshwanetse ke bolele se ile nnete a ke re nyaka wa gana re tshwarelane Rakgadi le yena a kgotsofale motho o ile mo rena re le hulele setlhogo la matsogo mogekolo o re lapa la Rakgadi ga gone khutjwa tlo e hwetša e ka ba ka baneng e ka ba kae go tse re fa ga ke wena wa bilela o ra nna ka re thata a re mongekolo o banya ka o tla go botsa ditaba ba mothibile he ba mothibile ha ba tla go wena o banya go na le se a beng a tshwanetse a go botse sona seo a se boneng ka ga morwedi ya okay ra re go nyaka re tle re boe re le bobotlhe re tswile a seng ka re fa selo motho re le re tlo boa bobotlhe a roga a wa manyara ngwana wa ntse ba o ntsebile kgale wa bo sa tle wa mpitsa wa ntse ya ka le berekela mogekolo and mogekolo a sa robala tse why a tshwenya ngwetsi o re wena ngwetsi le kwa bo se le iketlile nna ha ka robala mo keleng ene ke sepetse ka lehuli le botlhoko ra kwana ka founela ba kare go rela gore weekend le tshwantse le thewe le tlega and then le tse tšhelete le bona gore le tswela kae le lo le bellang gape ko pele ba tswile borangwane he ba fitlha ko ba kry the same story nna se segolo se ka o se kgopela ke no kgopela gore mo robatseng
okay tse ntšhi tsona a ka ba le tsona mogatša malome ka nako ye ba e tswala bobedi ba be ba sepetse le rakgadi o ba mo tlogetse gape ba mo tlogetse gape a ke nyako mo direla maka ba mo tlogetse gape a wa re go motse ba buile ba tlile ba re botsa gore ba sepetse bjang ga go ne molato mo bana ba rakgadi o dirile rakgadi ke be le mputsitse engwe rakgadi le bana ba gage gore ba fetse ba ilwa wa leng ka go ntate Moremi right now o ba thusha batho a beya malapa a batho a ke re ntate ka kapa ha tla ka go nna re nka phetha 1 2 3 ke re nna re right ene fela re right okay ke re tšatši le lengwe tlile re mamalome a ke ne tšhelete ya petrole ya eng ka ra wa nna ke ne tšhelete mo go nna ke tshwere 50 ranta yona nkuša botlhoko ke be ke tlo kgopela gore a be gona because of go bolela maka o bolela ka leina la kereka ka dilo tsa batho ba bang is not right a ka yang khotsofatsa mo moyeng ke nte ya go kgapeletsa gore ke be ke fetse ke tsena malogo ga re dilo tse dintšhi tse bana ba le ba di bolelang a setse e leng dinnete wa ikušiša ba di bolela mo go mang ba be ba bolela ba botsa mmago bona ba lwa le mmago bona botlhoko mo ebileng gantšhi re beng re mmago bona a re dutse a re bate o mongwe yena o re o titekeleditse ka mongwe wa koo bjale o nyakile tšhelete ke mo file 50 rand a ka tseba re o iša ka tšhelete e lanna ke thoma makala he ke kwa mo mmaga ya bolela re ba re nna ke be ke mo file tšhelete ya gore a yo reka king size ya o taele gore ke a pšhatlele mmage a mmolae but ka kgotsofatsa ke ge a re ga se a e reka ebile a se a e pheta mara still e sa le maka o boletse maka a botsa motswadi ene ka leina laka o gotsa mollo mola mollolo gona o tuka mo gare a ka le borakgadi rangwane ya bana ba gago kae ba gona rangwane o e leng gore le tswile le yena mo ba kgonne go ntšha ba kgonne gore le hole setlhogo la matsogo o gona yes o ba gona ka gae nke le tsheleleng ka mola go papa ka mola ke gopela le nka mola go papa ka mola motswadi le gona re gona ke kgaitsedi ya lena wo ke mogekolo wa lena le tseba eng ka ntwa ya batlogolo ba lena le kgaitsedi ya lena e le go mma go bona ntwa ya bona ke ikwile ke le magweng gantši ya re bana ba fapana le mma go bona mara ba nlela ka lapeng laka ka ga malome ka mosadi aka a ba botsetswa ba botsang tsona maele ga ke fitla ke le complaina go ena nna ke re wa sentse go theke taba tsa bana ba le lore ke bana ba nteng ausi aka o bola le bona ka botla kwa a bo ba ka mogone ba le ditšhika dula mphutong ene ke nnete so ke tata ke ne yona ke bukwileng ka ga ba bolela yo bomrathoro ba tsamaya le mkhekolo aka go ya kae ka yona ke ikwile bana be ke se gona le ge ba yala bobedi be le se gona ke le mmereko magweng taba ya gore kgaitsedi ya lena o a tsoga le ikwile jwang kapa le etse ba jwang nna ke be ke kwa ga ba ka humaga dintse ge mantse di tshware bo motlola go ba lla 1 2 3 ba re ga ba robale o wa leng go bogadi ke man lenta kere a o le skela ba bitsa ka maina rangwane a gone molato morodi wa leng go bogadi ba go ka mthala go twana ga ba dule le mmago ba tla go go motshadi ba dilo bolela bothata yo ke be ke re ngwana go motshadi o ke re mara wa ile go mtheli mnyana a elwa le mmago ba ka se go riegang ga re ka ne le mmage ga ba dule le khone ka mtshane ba re mmago mo regela diaparo go feleng ka taba ke go ba re o le ntšhala ntšapolelo a re go malome ga ba ka tseba gore o dira 1 2 3 go ya tlhaena bophelo ka moka mapele papa e bolela ke moredi ya mama uri ge bo malome ba ka tseba ntwe mma a e dirago e tlo ba ntwa ya bophelo ka moka ga senke le nyaka go tseba gore na mma o dira eng e leng gore bana ba gage ba bolela ka yona gore ge le ka e tseba go tlo ba ntwa ya bophelo ka moka o be a botja lena mogatša ba botsa nna le mane a bana mo tšeenyana re be re ile ka gare kgadi ba be ba ilwa re ba kgalemile mo le re le ka go eaga but yona e be setse le selo modiro sa gore ga ka fapana le ngwana
ka o sa no tsogela toropong tlhaga mo reketse checker se diaparo ke mang ke rakgadi o ka kore ga botse e be e le tsela ya go gopela tshwarelo mohlomong okay nna re sa e bone like ke bribe until ngwana o la tlo re mo nna re wa tseba mamma tšatši le ke tlong go kwata ke tlo bitsa bo malome le bo magatsa malome ene ke tlo ba botsa ntshwengwe le ngwe ye mma a e dirang he ba ka tseba se mma a se dirang go ba sa se dirileng o tseba ba tlilo mohloya bophelo ka moka wa itse ba re gadi ya re raka re go diragalang le ngwetšenyana re thoma go khotso re go diragalang go diragetseng a ra wa go tshwenya le tla mmona ka moswane o tlo ya toropong go nthekela diaparo o mphantsela ka tsone ke ngwana ke nna ke boletse le rakgadi rakgadi ke motho o tla ka a sepela ka bo past 12 ya botšhuntate kaka a titishitse a lebeletse di-TV and all this ka nako yego gore mo ditabeng tse re le mo tswana mo le gone ga gona taba ya gone benong ba la taba tsa kgale ka moka tsa ko morago ke mokana ka botsa rakgadi ka re mara ngwana o mina eng ha ka re bitsa bo malomae re tlo tlhoyana bophelo ka moka ga re tlo go boledisha ke eng eo na a re gore ke rakgadi ya ke gore ke lwe le bana ba mma ka mara ke bolae yena ngwano ka gore ebile ga bereke bana ba ga ke tla shela le bona ke re o boletse sopepe ke a ke itse okay ilukile aha bjale ke mokana ngwana o la ka tla ka morela a re nna ke tlo tepolaya ka re sa tepolaya kgante wa o tišitse taba ya go tepolaya a re wa tseba le papa wa tla bošumo go nna ke re o bona sello dikeledi tsa gago o le ka go comforta ngwana o tlo go direla mosa o tlo go falapa a re gape ke a tlhaka ka molapeng go bile le phuthego matsola ka robetse beke e latelang ragadi a dire phuthego a tlhaba kgomo a tlhaba pudi a re ke ditebogo mapele mokgekolo o hlokofetse o bolokilwe beke ya beke e tlang go ba kgwedi e tlang e seng kgwedi e tlang beke yona e weekend e la re e latelang beke kore go na le beke after poloko ya mmatswa go gore go bile le poloko ya mokgekolo go a feta weekend ka ela e latelago rakgadi a dira modiro a hlaba kgomo le pudi a re ke ditebogo okay go tlile batho a diphuthego khotlotsene tsa lefatshe o tlile le ba go kgone he ba fitlha e roropile ya re ka masa ba tseya ngwana o la wa hae setse go tsele he ba mo tseya ngwana o la ba mmoditse ba re atle le motho o mogolo a kere o napile ke re lata mmago a le go mmago napile o goganna ya ke khunyama le bona le baruti ba mo gae re le re fitlha mola motho wa o bolela le ngwana o mo retsa re o tsoga o lapile a se spire ke re malome ka kapa o tsoga o lapile mmele o a opa ha o kgone go tsoga wa bereka selo ka molapeng ke mabapi le sebata so se bona se tsena ka lefestere ngwana la tlhalosa re ke a e bona noga ye o e kgolo ga itsena mo lefestereng ha di tswe mo go nna ke nyaka le nkwishi gore ba botsa ngwana wo o hlatsela ntwe o hlatsela polelo e ba mo fang yona gore ka nnete ke a e bona ga itsena mo lefestereng ha itswe mo go nna ntate ka ka moruti o mongwe aba yena o na khunamile mo aba bolela re tla ra ga re khole re tla be ra kholo wa kwishisha gante why go sepela taba tsa mohuto o le gono ka mona a re tswa o lapile ngwana o le ga a fetola mo a re bele why nna ba sa mphetšhelete o ka re ba mperekisha ntwe nwa madi bona gore ke fedile ba ene ntate ka kapa na fedile ngwana o na sa khale o ba lwaletse ruri a sa khone go dira selo ka molapeng a kere so ga go ne molato re fetile nako e le ge e feta a ke tsebo ragadi o itse re bjang motso itse ya kae ke kwa e bolelwa ka tswa mo go yona go bolelwa eng yona ya gore ba re o re nna ke rona le noga e karai a di tshwenye ke tswile mo go yona ke tswa mo go yona go tlile gape ena wa moshimanyana ha founa re ke tlo tshella mamma poison ka re khantilo tsa di poison wena mo go wena di tswa kae a re go ba ke tlo tla le bashimanyana ke tlo tshuma la pala mamma ka re it's wrong sama thomo lo le papa e o robetsa ke o diretse papa e protection order ba ro o robetse ba sa kwata gona belo o bolela gore o tlo tshumela mago bia le dilo tso ka mokotse be ke ba tswa di ke re batho ba ka moka o tlo diragalang mo go wena ke bolela le ena o ka re nna tsa mohuto ke gopela gore se ke la ntsenya mo go tsona tsia gore motho ga belego a be le maikgethelo a o tsebe gore motho wa o belegang o a tsoga go ba ga a tsoge na
go ba ke mo kreste go ba ke re bele ga ke batswadi ba o fapana ka mo go ka mo araba ka go le ka wa mogela situation wena o ipotsa gore go phela bjang le motho ga dira ka mogo ke tswile mo go ena re boa gape ngwana o la founa re gape mo go tle mo ke se plan yo tsa ka di tswalletse ba re ke motswadi ke re se mo re nya gore lo phasetswa na go ba bjale nna ke thoma go gopela motswadi o la a robetseng a lweleng le ene e se mo re tshwantse lo phasetswa mona bjale mo gare ga tsona ntate ka a gona tabe nna ke spreadile ka ena go bile le lefu ke ra gore le nkushishitse ke thomile ka ya matsola and then ibile ke thoma le ka ya nnoga ke bolela le ka ya nnoga go bile le lefu ka lapeng la ngwana wa rangwana bana okay lefu la mathomo ka molapeng ke lo bya le re kwishang botlhoko le lona le le ngwana o robetse rangwana na sene tšhelete ke moloketse ngwana ke mongwadishitse akere ngwana o be le ngwana o na dula le nna ka lapeng laka ya ba gore ngwana o reporta before a tlhokofala gore o tlhokofetse gore ba mme ha ka September before a tlhokofala ka October rangwana o na le molekane o na mapele ngwana wo o bigilwe gore go bigilwe le go la ga before a tlhokofala le bega ke morwedi wa koko o mo go be a ba jwa ngwana o o ba le ga botsibile le ngwana o lebigile ka mokgwa mohutamang a founela ba ga ba re ke le tsebiswa gore mammang o robetse ba le ba founa he ba founela mo founung ya ka ngwana o la sekolong ba re o tsebang ka lehu wa le sa re botse ka lehu la moketeke re re aowa ngwana o ile sekolong ebile go fitlhela ba tlo founela founu ya kgarebe nngwe ya ka ko gana ka mo motseng e be le ke family ya bo bona a ba mmutsisha ngwana o la ha bua bya le nna ke re ne ke re ko mmotsa ngwana o la o no bua alla re gape mo gatsara mo go taba tsa ka shidi ke ra tswa fa ke re ba re ke mang a re ba re ke ngwana Rakgadi o wa motseba o tseba voice ya ga tutswile mo go yona ya October rangwana o na le kae le molekane wa gae go tlile motho a re mo go bona re wena ngwana wa gago wa kgarebe o tlhokofetse ngwana o na sa phela ka nako o tlhokofetse ba mothebotse o na le ausi wa mososo ngwana rangwana re a re tseba gore ngwana o ga go ba mothebotse ngwana o hwela gore ba roja tšhelete ya malome ke mang ke okay swela ha ine molato le wena re ema ga go ne molato tse ka moka ditseba ke modimo gore ba be ba sepelela kae go be go diragalane ga go no re mail molato na senke ke mo blame o di melotse ka mo a senke ke mo changes a senke ke mmitsa mo lo Rakgadi ibile go fitlhella le go le nna ke robaletse ke ngwana ya o nkusha botlhoko ge Rakgadi ke ena re setseng le yena motho ke motswadi wa rena ka kere he le huli tlhaga ke ena tshwantseng a nthege nna le yena re petition e dilo ka molapeng o thoma go emelela bja lo o emela go kgoleleng ba go ga e batla ba mmiditse le nna ke mmiditse a ke re mo ga ra be ke natla la bona se atla la boraro se atla la bone o tlile le gona ke mo founela Freita ga ke mo founetse o tlile late a re yena o bereka ke mala o letsa bereka ke mala ebile wa tlhatsa a ke he ke mo founela ka gona mogogo ka re gape family ya go shitlile ba o nyaka o mo kae ba mputsisha gape ba roka e sister roka ga wa senka itla ba re go kgonegana kana le hole le mo le ka ga lena and then le dula go le ga ka Rakgadi ga o file ga o fix strata sa ka se sa Rakgadi kana go le mohloka ka le go bya le ka lapeng la gagwe okay late ke ga tsena ga fitla mola mangwana ka gore mo go ena gore mogotsi gape a re sana mogotsi re rawe ku shisha o tsene ha tsena ka mola ba dumedisha re ha mogotsi re wena gape o tshwantse o dule ka module le ngwana wa rena se ka dulana nnoshi re tlo dula ka mosetupo a le mokaka mogadi ba ke shu papa na steng le ba usha kana ba ile mushareng wa tseba ila re bontsha motlholo a re nna ka mo stopong ka setse nna nka se tsena ka mo le ya gore ke tshwarege nna nka se tshwarege ka mo ke ga kgaitsedi yaka langwa ke nna ke tswikinya mosela khona tse nne ka mo go ne selo se le ka ntire se le ka se dira ke be ke na le ditlhatsi le ka di phone polelo ke bolelang ba le botse yona gona bya le live mo ka le hola ngwana le yes okay a re ke tswikinya mosela ka mo khona tse foka mo ke nna ke tswikinya mosela nke le re fetishe mo ngwana o tlokofetse la bokae ngwana o tlokofetse ka la bone
and then ragadi o tlile ka labokae o tlile Friday lekhu le tlhagile la bone lekhu le tlile la bone a ke na ke ile makgweng ke ile go yena ngwana ke letse ke founela papa a ke re lekhu ga le tlha ke founela papa a ka tsamaya pila ke makgweng ditaba tsa ka shidi nna ke le fitla ngwana o lo ntlogetse so ke khopela re se kwa botsa motho la nkwishisha ke nna ba tlo emela nna ke fitle ba se ka lehule le se ke la nketa pele nna ke sa le morago okay a wa go ne molanda so nna ke re tlotla Friday re tsere koloi ya go patelwa re beile toropong mokhalabe ya o tsia bana ga bo atla re tsia le bo family ya ka ra boela ka gae ke founile ke le tseleng ka founela bana ka re ke buile taba tsa ka shidi ka founela re khadi ka re khadi nna taba tsa ka shidi ka la bokae la botlhano ka la botlhano bjang okay awa e se khale ka bo past 5 to 6 ka nnete re khadi o tlile ka fitla awa ba mpotsa ba re khadi bana shu ke tswile ke dutse le re khadi mo stupu ba tsa malome le re gore re khadi bana ba ka na mogho o ba jwa ka re le ge lo ga se bolwetsi bo bokana a re mara o sa kwele botlhoko le hule botlhoko go a ba o sa kwele botlhoko a ka molaetso re ke kwa botlhoko go ganeng ga rakgadi go dula ka mo stopong sa ngwana gago o ganne mara fetša a dutse goba o ganne a se dule ebile a tswa le ka gate a boaneng a re ke tlo bua setereta furu he ko bya dikgaroko le bitleng la ngwana gaitsedi ya o a robala ko lehu no rakgadi lebaka la gore le ske la robala ko lehung la morwedi la morwa gaitsedi ya go ebe ile eng malome ka kapa dilo tše moga tša malema di hlalosa go ka moka ga ke di tseng rakgadi le robetse lehung lena a se ka robala lebaka ke eng lebaka la gore ke seke ka robala o founetse mogala bja gago a re mone makgweng ke paletse ka mokgwe nna ka go kwa ba botse mo gae mara gaetsedi ya gago a se ka tseba mara yena o itse ga a fihla a mphounela ka lala ke tsebile o itse go mpotse a se ka dula o mpoditse ke be ke re ke a ja napa ka emelela ka ya ka kgotsa ka moswane ka mokibele ke a tswa ge ke fihla ke kgoditše a le ka ngwakong ke kgoditše basadi ba dutse mola e le ba 4 wa bofebile le mogolwane ke dumedišitše mogola go ile a ntopa swane o ntebelela so ka tshoga gore gante ke se ka ba ka re ke gome ga gare motho ke maatla ka ba ka re ke gome nna ka re mara ga ke goma ba tlontše a jwang a ke fourula ka dula o boditše bana re mogaditšong a re batle ba apeng ba emeletse ba tlo apeng o itse nako ba santse gore ba tlo sola ba ruti gore apeng ka gore ba kgala bjele ba tsogetse mo bana ba le ba tlo apeng ga ba apea nako ba tlo sola bagala bja bangwe ba emelela ke be ra moagišana gago kere gape bagala bjale ba tloga mola mogatse ba le maitse ba apee ba thibela tlo ba thibela ga a fetša go ba thibela ba sola nna ba sola ke emeletse ka sepela ka ga ke bone sefatlhogo sa motho ele se sankgatlhe ke emeletse ka sepela ga ke tsena ka gae founu ya lla ya mporodi yake o re mmamma kere mma go diregang mo gae nkore ke se ka tswe ke ya founu ya lla ke sa tso boela mokibelo ya lla go morodi yake gore mamma le re gore mo gae kere ngwana malome ya go robetse gore ke kwa malome a mpotsa kere ke tlhokile a ithama go go botsa ke file gore ke katamole mo go lena a mponelago ke mmotsa a re mamma ka re mma a re ba re mogatša malome o iretse malome a re ga ba botsa wena a se ka go botsa ka re bjang ka gore o mponetse a re ga ke tseo mara nna ka re a ke ye ko bona koko ema gannyana mogatša malome o hlalositše gore o founetse mogala ba gage a re go yena go seke go a ba le motho o a tsebago go fihla nna ke fihla gae o re lehu le seke la nketa pele o e hlalositše yewe lena le bolela gore lebaka la gore le palle ke go robala lehung la ka ga abuti ya lena ke gore ba ile ba seke ba le botsa mara le kgonne go ya go kgotsa nka le kgonne go ya go kgotsa mara le palle ke go robala malome ka ka paleng kwešiše ga tsena mola ba itse ke seke ka botswa ena o mponetse yona freitageng a botsa mogala ka nako a botsa bana ba gabo go banyanana nna ba itse ke seke ka botswa
wala monyana na founela morodi ya ke makgweng a re mo o tlhagile dihuba re mmago a se ka tseba ngwanela a re why wena o sa botse kgaetsedi ya gago a re nka se kgone a kenya ko seka wena o nnoši o beng o se wa botswa goba batho ka moka ba botswa a ke tsebe nna ba se bampotsa polelo malome ge mokgekolo wa lena a be a re go lena a re le seke la botsa motho ka lekhule a pantile nna ke fihla le boditse batho ka moka la tlogela kgaetsedi ya lena goba a la botsa motho a ka botsa motho ko tsomete mo itse go tlo bolela ga tša tlile ka gae o a se taba gore o ile o se kwa botsa kgaetsedi ya go ba bangwe ka no ba botsa ke tseba nna gore makgweng bele go diregileng ka polelo ya mokgekolo a ge tšwa re ne bonkemele ke be ke fihle ka gae ene ke nnete so go ra gore a se rakgadi a nnoši a beng a sa tsebe ke batho ka moka ba be ba sa tsebe ba tsebišitše ke mogatša malome ga a fihla go swana le ga a kgonne go founela rakgadi ke nagana rakgadi ye e hlakile a se wena o nnoši o beng o sa tsebe no ke a iganetša malome ka kapa kgaetsedi ya ka o monnyane o itsebile bjang a founela ngwana malome ba boditša a re ke fetile go wene o a re wene ke fetile mola go wene ka bona ke sa go bone ka re ke e bone koloi ga e tšhitšhila mare ke be ke le ka ngwakong e be le la bokae e be le la botlhano e le la bone la botlhano a tšoja bana ba sekolo le wena ba go fonetse ka la botlhano e le sebene mosegare ka nako eo yana o mphonetse la botlhano ga a tsena ntši boana o mogadi bake a mpotsa ka lehuleng nna ka emelela ka yo rangwane o tsebile pele jwale ge e ka ba wena ragadi o tsebile gore ba re o se ko a botswa mara wa kgona go ya go kgotsa lehu mara wa palela ke go ya go robala o mpoditše ke šetse ke tswa freita ga ngwane o mpotsa mokibelo ka rena mose ke šetse ke tso gata a rawa malome o mpoditše seo mara o fote tlhokomela ka re a ke tsore go diregang a kere kore ke kgopela gore taba re ebee gabotse ke kgopela go no re botšiši se sengwe ka pelanyana ragadi a ke re ba go botša lehu malome le mogatša malome ga se ba go botša lehu ka nako le hlakilego ka lona jwale wena o ile ga bona kere o mphounetše ena ka nako a tsenago nako a sa ba botša o itše o ba botše ragadi seke la mmotša alankwešiša ke nyaka go tseba gore Thereso malome ragadi ga se wa mmotša wena lehu nna ragadi o le kwele gona ka ke foune ke ngwana malome ka re na le tšanfeste ka brita ke no rela gore Thereso ngwano wa mmago ngwaneno ga se wa mmotša lehu la ngwana gago nna nna ke ile gone ka hutša a ba se gone alright ko mogatša malome e ka ba ke nnete ragadi ga se wa mmotša lehu ka labone lehu ke mmoditse lona freita a bjale ka mane a bana wa ka mane mogatsara ngwane ke ba founetse ka nako e tege ke fitlha ka gae tlhalosong yaka o tlhalositše gore o foune ene le ragadi wa e tlatsetša gore o mpoditše ka labohlano ke tsene wena ragadi nako ba go botša lehu bo o sebe wa ya ka kua gae o ile ge o bitša ke founu ya mogatša malome mara batho ba šetse ba kwele family ya bagaitše ba botse ba boditše mara ragadi o mogatša malome go boditše lehu ene a ba le wena re o tlo dule le stop wa e tseba taba eo ke a itseba taba eo ke ka moki ka freita ga ke boa go kae ka dirapeng and then taba ya gore wena o buletše lentswe la gore mosela go tsukinya wa gago kgona tše ka moka wa e tseba yona a se ke kere mosela go tsukinya wa ka ntate marena aowa ba mpediše ke le ka gae lehu la batho ba ke be ke sepela ka ntlha tša menwana la nkwešiša ke be ke sa dule gabotse o tlaiša ke mang ke tlaiša ke dipolelo tse ke di kwa go mo basading a ke re ba bolela gore ga ba hlobošana ba re oleleke ba re o jile ko wena bjalo di a fihla mo sebeng jaaka ande mogolwana ntaetša ka mahlo ka gore o ntopile ke sa fihla ka tšhoga nna bjale ka sepela mara ke kgopela gore ke bolele ke fese ka sepela ga itša ga ba sola dijo bona mokibelo o furugo ka sepela bjalo ngwane ke ga šetša mpodiše gore malome o re ba re wena o se kwa tseba dihu ka rena ba mpoditše ke šetše ke etšo a re o boditše ke maa ka re ke moga tša malome founu tša ngwane o ke di swere ke gona mo ke bana ba ka kere nto ngwe lengwe se ke ra tlhogišana le ba founele a kere le ba botšišeng gore o le tsebang ka taba e
o boditse ke ra ngwana ke malome ya go monnyane wa gare a ngwane la ga morela re o sa botse mma ile ngwana mmago a re ei nna ke nyako seka mara ge ngwana ngwana ba boa yena malome a tla mpotsa re a ko go botse go ne le taba mo go ne le lehumola ga kgaitsedi ya gago ka ra wa ba mboditse a re nna ke go botsa gore o tsebe be ba re se kwa tseba mara ke nyako seka o botsa nna bjalo ka noši mara wa tseba prof go ya ka nna taba statement se sa gore ba re koko a se ka tseba a se nnete wa tsere wa e kry-a se nnete rakgadi o founetse mmaga tša malome o founetse rakgadi ene ke ena motho a lehu kore go ra gore batho ba beng ba bolela gore rakgadi a swanela go tseba ke bana ba gage motlho mongwe le ba bang ba batho fela mara lebaka la gore ke re ga se nnete prof ke a e gatelela lebaka la gore ke re ga se nnete moga tša malome o kgonne go botsa rakgadi ka molomo wa gage wa go ja bogobe then if e le gore batho be go ne le molaetša wa gore ga ba swanela go tseba rakgadi ga a swanela go tseba go ra re le moga tša malome nke ba sa botsa rakgadi mara rakgadi o kgonne go tšea founu a founela moga tša malome o kgonne go tšea founu a founela rakgadi jole that's why ke re a se nnete ya gore rakgadi ba sa swanela go tseba rakgadi lehu ba go boditše ke nyaka go tseba re ge ngwana a tsena a etswa mmušareng o bo o le gona o rile phoso ka lebaka la gore ngwana ga a tsena santse a kry-e kgadi ile gona kgadi a dutse ya moletetse kgadi e swanetše e be gona kgadi e letele ngwana ka lebaka la gore kgadi o tlile o thega kgaetšedi yage wa welego ka mahlong batho ba ka ntle ba ka se emele ngwana rakgadi a le gona ke bošaedi ya bobedi ngwa stopo ge se etswa furugo se ya bolala bahu o bo le gona dikgare o tswa go di bea wena lebaka la gore di seke di a bea ko wena ebile ntate moremi ke kgopela gore le nkwešišeng batho ba lehu ba mpoditše ka freitaga ka ba ka yona freitageng gante go šetse go tswile lentšu la gore o ba botse rakgadi a šalo o makaletseng a botsa monyanana alright ke nyaka go kwešiša mara ka bara batho ba ka re šetse ke tso boa ga ke le kwa ke kgweditše seemo se se ntekanetšego ka gore ke ngwana boka ba re go lele ke nna ka molapeng rakgadi le re dikgare di beile ke mang ke ngwana mmangwane wa ngwana mmangwane a beya dikgare wena o le gona ba moretše wena o dumetse a beya dikgare o dumetse ba ria phoso o e bona a wona a be ke sa re ke phoso ka gore o retse ke bona ke ba boditse ka ke rela gore rakgadi a ke re ba le mo re lokiša se sengwe ene kua gae a ke re ba re thieleditše ke na le nneta gore ba re kwa kudu go feta ka mokgo rena re leng ka fa ke nyaka go tseba gore wena rakgadi o dumetse ngwana wa mmangwane a ria phoso o mo lebeletše na o bea ke fa ke mongalapa kere ke no rela gore mara wa e bona o e bone gore go ne le phoso ke e bone ke e tsebile gore ke phoso alright ke di tšewa rakgadi gape ngwana ba beng ba mmoloka ko wa gago ngwana wa ngwaneno ko wa gago o ka se dumele godimo ga mohu a e thobaletseng ba mo riela phoso wena rakgadi ya ge o le gona ga go rata batswadi ya go ga go rata batswadi alright wa tseba prof ne a re no e re fiti ka kapi ke nyako no botsiša engwe potsišoši rakgadi ke kwele ba bolela polelo ya gore ka morago ga lehula mmago le rile modiro wa dikhutlo wa dithapedišo wa go hlaba kgomo ba rereša mma o sepetse phutego e be le ya beke e tlago alright re šetse re ebegile dilo di šetse di lokile bare ga ke bega ke reke mokari bjale phutego le ke dire bjang barawa ka gore lehulu be le se ka mogago ke ka ga mmago after 7 days re tlo gaša phutego e ka fitlela pele alright molao wa kereke o re ge bana mmago bona a hlokofetse swanetše ba ilele matšatši a makae 7 a se 10 awa rena ke 7 ke 7 ka tšatši la bo 7 re a gašwa alright o bo o bona o ka re koko a se ka pela go robetse motswadi wa gago gore le ka hlaba kgomo la ria ditebogo go fitile beke le bolokile motswadi go be go se ditebogo ntate moreng ngwana wa ka ba ne le 10 years sala ya bo family phutego e fela e ba gona ba re santse re ngwane ga a tlo tla mo gae le tlhabeng kgomo ya le kgopeleng badimo gore ngwana a tla gae okay gomme ga re e tlhabela modiro
le tlhabetse re ngwana tlhabetse ngwana yo ba fa gore e le phutego ya gago gore a rapedišwe a tle gae o kae ngwana o gone jale o gona moteteng alright mogatša malome ke no re tšhabe nnakwa kere mo khipolelo ge koko a etla mo e le go ragadi o tlile ka taba ya gore bana ba re mogatša malome o ba botša gore mma go bona wa loya wa e tseba a ke tsebe ke bona ba tlang go nna ba tliša bana ba ke bona batlang ka gaka batla ka gago ba go botša gore mma go bona wa loya yes ebile hanke ke ya ka gagae yena a se ya mpitsa rena le ntwa le bana ke bana batlang ka gaka ba mpotsa di 1 2 3 ke go kwele taba ya gore kuku o gamile mokgekolo le tseba jwang kana mokgo ke tlhalositseng ke re tswa go motho a bolela 1 2 3 ore a re le mošietseng rangwane ke yena o entertainer fao ge le tloga kua go motho e be e le go mohlahle o a bego a bolela ka taba tša koko le fihlile gae koko la mmotša gore le tswa go motho o rileng koko o ra mmatswala ke ra koko mo a seng ke reya ke le bae go gompele ka gore a ke re ola le tswa go yena o ile re koko e le go ragadi wa le go mo o kae le mošietseng ka lebaka la gore o tlo sokola a sokodiša ke lehule la mmaga morena malome wa e be le sa botse koko ka taba e ya mokgekolo nna ke be ke sa le magweng o bo sa le magweng go ile moratho ka ba babedi ke tseba ke bona alright le gona go bona gore go na le bošaedi mabapi le tabeng ya go se mmotse la e bona la bo bona bošaedi ba gona alright ragadi go na le ngwana wa koko wa lekgarebe wa nyetšego ka mafateng a matelele le ya kwana wena le yena o ranna ke ra mogatša malome ya sorry ngwana re be re kwana ngwana ke nna ke mo safe-ileng go tepolaya ngwana o be a llela go nna ntho engwe le engwe le bana gore a batla a re matsa malome ke tlo tseya bana ba ka ba hlaka bana ba re ba bona koko ha tswa mo lefestereng bošigo bana ba re furuge ba tsoga ba kry ngwana o monnyane wa ngwanyana o re o bona ngwana ga a tswa discharge e carry gore le gore ntwe ne e robala mmage e robala ngwana nna go fetseng fago ke ile ka fetsa ke emela thoko ke nyako bolela nnete ba tlile ka gaka le yena wa ba mafateng a matelele a tla le setlogolo sa koko se fileng koko ngwana o monnyane gona beneng a le ka ga koko ba lehe ba fitlhe le freita ga e be le lata ka bonako tsa bo 6 ba re tlo go bona ka re le tlo mpona ba re ke ile ka ba busy ka mmereko a senke ba le nako gore ka bolela selo ke ge bile ba fetsa ba tswa ba laela ba sepela ke a bona ba fetsa ba dipotsa gore mara motho o ka ra re amogela ke ge bjale ke setse ke thomile go ipela ka thoko ka gore o morwa wa leng ka mo go lena prof o ntshitse lentswe a re mamma ge re tla ka go wena ga rate alright bjale kana pile ka thoma go distance bo baneng ba gae wa thoma go tetlosha go bana ba gae go na le taba shiona mo ke kwele le bolela gore ka ona modiro wowe wa ngwana wa go hlaba kgomo morago ga ge re bolukile mokgekolo beke ya go feta go tlile ba profeta ba gae le bagole ba ba tšereng ngwana wa ka mo gae ka letsogo ba re ge ba tšea ngwana o ba re lata mmago ngwana a gana go lata mmagwe a tšea wena ba rile lata motho o mogolo ngwana o ke gana pile a napa a goga wena ka bogausi a goganna ke kwele le re go bile le polelo ya gore ngwana o boletše gore ba mmoditše gore go ne le ntwe e le go gore e ya motshwenya le go muja e ya muja yena ngwana a re ga fetola a re ke noga a re ke a bona le ge tsena a re ke a bona le ge tsena e le ge tsena e tsena le festering seporofeto seo ka morago ga go sekwa le ile la se botša o ragadi wa mara ke re o ba tshwanetse a botse ke morwedi o ba swanetse go botša ke morwedi ragadi taba e o thoma go ekwa le kgono ge e bolelwa fa go ba ke gale o ikwele ngwana e gore o tšere ke moporofeta a hwetša le nna ke tšere ke moporofeta
mogolwane a ba tšhilafetse a ka se ka ba tsena dilo tša kereke ya a hwetša moga tša malome a go a motseng a re ba re go nyakaga motho e mogolo wa ka lapeng ba khunama moo a ba mmotšana tabo ya gore o ne le gore o robala ke selo ka mo lapeng a ke bjalo nna nka setse gore ga ba re o robala ke selo ba ra selo se se ruilego ke nna ke sa se tsebe bjalo ka rawa ga go netsa bangwana ka re emaemeng ka ditaelo o taba ye ya noga ya gore e tsena ka lefestere bošigo e tšea ngwana ya mmuja ya mootiša ke mathomo o ekwa thomo e kwa legong alright go na le taba mo ye e bolelwang gore wena o be o tšhetše letswai la dikgalakgala ka fase ga mpete wa ngwana wa le tseba letswai ke a le tseba morena o bo le tšere kae koko sa le ke le rekile ka lebenke le bile ke le aditše ke ngwana malome aka ngwana ga ba re bana ba ba ka ba tshwenya ke sebata ka mo lapeng ke thokolosi ngwana malome ake mohlala a re go ne le letswai le le motswala le reka solose ka le reka ka makuleng mabololo a re o le tšhala mo mpeteng le lekhiri ka le tšhala mo mpeteng mepete ka moka ola ga a etla a re ke ala mpetolago o hwetse ke tšhetše tswailela wa mpitša re mammatswaile ke re tswaile motswalago ka gore baporofeta ba ke le batla ka molapeng tata go a sapela gore go ne le sebata se dula ka molapeng se go tshwenyetša bana and ba bannyane mogala jo ke le ga kgaetsela ke monnyane batla bantšeng mogala jo a dumela rona baruti ga bagaša ngwane wa malome ga ke mmotša ka selo se ke re motswala ga ba re gone e selo ka molapeng a re nyaka letswai le lekeri le reka thokolosi ka le tšhela mepete ka moka mara wena koko motho wa kereka ke renke ba o ile kerekeng wa go botša baruti gore ba go hlolole gore ka gare ga lapa la ga go tshwenya ke thokolosi and then go tle letswai le le kry-ilweng thapelo ene le tle le bereke ke baruti ka mogae morena be ba fela ba e dira taba eo a o kwa kere go itsogatla baruti ba tla ba bereka mara nto le a fo fela e tswetse pele jale ga ke lela ke botša motswala a re man go ne le letswai o le nyake ka makuleng kae ka ga selesa ka le nyaka ka tšhela mepete ka moka gape ke nyaka bopelo ka le tšhela mepete ka moka ka mofase ngwane o ga e tla ga alola mpeta go a hwetša mpitša re mammatlamo ka ya re ke eng le ka re tswaile ke le rekile ka ga seletša ke boditše ke motswala mohlala a re gantse re ka letswai ga o nla ka mokgo o tšhele go go nthokelese ka e sa tomare letswai le le tlo e raka ngwane la rena mo go nna ke le nyake ke go kwele koko ka ra wa ke le tloša tabaši koko e re go kgwetšagetše bogobe ngwana ka gare ga bogobe o kry-ile go na le meriri ka gare ga bogobe la e tseba ke tsebe ke thomo ekwa o thomo ekwa mo la tseba ka gare ga ditaba tše di le go gona ko le tla iša mogala bo wa mana mogala bo a gešo khomotše moga tša malome morago ga go ahlana le ngwana wa leng ka molagae ke ile ka lemoga gore lelokong la gabo go ne le mathata ene ka kwešiša gore nka se thwasiše ngwana ka ga gabo go ne le mathata maso and then ra nyaka tsela e kaone ye e leng gore re ka nyaka gore re gahlane le lena re boletše le koko a re le batho ba lega re nape re nošana metsi ga botse koko a re o nyaka maele a ba thieletše ra mo dumelela atla ka mahlatse ya ba ile gore le lena le thietša radio ntho e ile go mo lekgono mo moyeng e malapeng ka moka a gone o a ka reng ga gabo ga e gona e malapeng ka moka batho bano ba sa nyake go emaemela taba tša gabo bona se ke se tsebang le se ke se bonang go tlaišega bakgalabe mogala bola gešo wa tlaišega pelong ya gage ke ngwana mmage pelong ya gage o mosadi wa gage a tsebe gore o swanetše go latela mosadi goba o swanetše go latela ngwana wa mmana mara phoso ye nna ke solang ragadi ya mathomo ragadi a ka se otle setopo ka lebaka la dipolelo tša batswadi ba bona 1 ya bobedi moga tša malome wena le ragadi ga le kwane ene le batho ba šetše ba tseba gore ga go ne kwano ene le batho ba šetše ba tseba gore le a boifana ke kwele polelo ngwe bohloko ya gore mokgekolo o tlile ka gare ga lapa o fihlilane le ditšhila ba dula le wena ragadi ba dula le ngwetši wa mafelelo ka lapeng le fihlile ka nnete la mohlapiša le berekile mmereko mogolo o tlile go nna
a re ga le go nna re mare go robetse matšatši a matse le tee ya re ke o duma go bona kwa a kgaetšedi a gago a ke ba bone ka monokola ka rago a rio o lesoga ba go fekeletša o sepetse a ya a mo fekeletša ga a fihla kua o tso botsa ngwetši ka ona mokgwa a re ke nyako robala mo ga gago o tso robala mo ga gagwe ngwetši o tša re mma re tlo robala mo e tla le kaparo tša gago tse sekono o tlo mohlapiše ka nna ke ngwetši ka sone mohlapiše ke emeletse ke tlo mohlapiše ke go kwele wa bona koko go bolela nnete ntwa e tsentšha dira ka gare ntwa e tlaiša bana ntwa e senya manyalo a bana ntwa e senya mebereko ya bana ntwa e bušetša bana morago ande ntwa e lesegiša ka dingwetši ge batswadi ba ilwa rena bana re nyala dingwetši ge dingwetši di fihla di kry-a gore ka mogare ga lapa a gone kwano dingwetši di fihla di kry-a diphiri tša ka mogare ga lapa di tswelela molaleng nto o ko go lesegiša ka batho ene ga e be ntho e botse koko ge o gaša mpete wa ngwana wa gago ka letswai a e tla le mosadi wa gage mosadi ya gage ga a santša e go robala godimo ga mpete wa gage a bona letswai koko seo e no ba ntho ngwe ya go senobe ga botse godimo ga ngwana thokolosi koko re ka se rake godimo ga mpete re ka se tšee matswai re a tšhela godimo ga mpete e di bise peise ke šetse ka mo ko renterasa ke šetse mo peiseng bothata ke gore koko o bereka mpete o sa robaleng ko wena o robalang ke ngwana wa gage le mogatša wa gage mola ba phetha ditaelo ngwane be sa le ngwana wa sekolo ke Thabo be ko bolela ka leina ngwane be a se gere go sa le monnyane a tsena sekolo Phetwana ke yena le go mo go ene o be sa le monnyane o sa le monnyane ba sa la sa so a ke re ke be ke molaola ka nako mme o ka re o nya go bolela ke gopela o tlhalosa ra khadi a ka no ba a lebala o wa dira o ba confuse ngwana o ba setsa le makgoi ga atla ke ga setse bile a tsene kereke ke bolela nnete mo pela modumang yenase o go le rakgadi o boletse gore ge ngwana a fihla o ile ga a lola mpete a kry-a 1-2 ge a fihla a tswa Phetwana mo ba tsena sekolo e soga e tswa magwe gora gore ba sa dule gae wa ba dula Phetwana ba tsena sekolo Phetwana malume taba ye e go swara jwang ya bomme ya dintwa tše di le go gona nna ke sa Bryce le gono ga ke le mo taba e nka be ba e boditse e sa family before e tla ka e palele family e se old be ke tla ithabela le gono ga e ba mo kgwe e le sister le mosadi aka ke mo gare ga highway ya mmaka tša e ya boloi ba bona ba go bolela ka boloi ene ke dikidisegišwa ka kwa motseng o le re dulang gona le gono ka mosane ga o apere o kry gare o tshwana le togo la o apara selo ga go feta mona ba re bona mathata a lapa le la geno o tseba e le mathata a mohuta mang ntle le a wa kwa mo le gona a gešoa ka mokgwa a le kgone ke kwa a twa ba rekotwa ke ra gore le tseba mathata e le a mohuta mang ka kwa lapeng la mmaka ga se a mohuto papa le tseba mathata e le a mohuta mang ka mo go lena ka moka jwale ka family mo rena ke bona ga o sa fakešetšane ke ona mathata le a lokišitše jwale ge o re nkebe le a lokiše jwale ka family mola e le gore go ne a lwena o a tsebang a e leng gore ga le kgone go a lokiša le ra jwang mathata ka lapeng la kwa gae ke ya go sa etelane ona a duma simple mare singa a le kgono a re le mo mothata a leng gona ke ka ragadi phato be go le ke ba boloi nka pera kgadi a re biditse ka malo ba re ka malome le family ya bo monna gagwe re bolele go pale mo go pana re tle ka dilo tše di bolelwa mo tša gore batlogolo ba gago ba tlhoba ya ka lapeng la gago ba lla ka kgaetšedi yago mpogo o ileng wa ba gona ka lapeng la kgaetšedi yago go ile go a tswelela 1 2 3 4 o thoma go dikwa mo lekgono o tlhodikwa o dirileng jwale ka malome yeo ke ntlo ka re ke motho le mmago bona ka moka ba ke ba apere dipetše ga ba ilokiše mmago bona a bitse family ya bomonna go ya ka nna malume
taba ye gore tle mo e tswa gole a itswe mo ene gore e be e felletse e fihlile mo ke lebaka la gore go thomile go lemogwa gore jwale ka family be le ka se idulele fase la e gona taba ye gobane taba ye ga e tlo fella mo ke bolela so lebaka la ka shililo ba latofatsana ka boloi 1 ya bobedi a gone kwano ya boraro bana ba koko ba latofatsa mogekolo wa geno le khone gore o ba re ishitse phoso o ba retse gore mma go bona wa loya mma go bona a sa loya taba tse bo ka se di tsebe malome nna ke rile ge ke dikwa ka kwishisha gore taba ye ke taba ene ke dikwa ka mogekolo a re ke nyaka go tsena lenanego le shu mofe a ipolelele ke Teresho ke ga ke fihla kwa go professor ke lo bona ngwana ga ngwana shitsa ile thasong ngwana ga ya thasong ke sa itsa maloba ga sa mputsa ke moshite o ile pasong ka tafolkopo a boa ga palela a ya thasong ga mashabela a palela ka mmotse ka re ta go botsa ka bua sa le tafolkopo ka re man no jo dira go motho ga a sengaka nna ke be ke dumele we go professor Moremi a re nka se kgone o ya mowe motho ba re wa la moreka o no dilo tlo moreka magatlo gore a se ka go belela gore wa loya ka tswa go yena ba ke mangare lena le nrekile koko ke tsawa ke re go boletse malo ke rela gore a re o kwile mangena a re o kwile malome mamalome a irao a wona ke a go tseba aowa le nna ke thomo go bona le kgo aowa a re bolele nnete a re bolele nnete a re bolele nnete nna re tlo mo founela nna a re bolele nnete a senke ntata malome wa di kwa gore ka ga e bele ka se dikgone ya ga ke bolele ke nnete be ka se gone mare nkimela ka boloi jore nna ya boinki ke tsena bang ka gara ga bona ga mkhoburiang le nna ke tlo ba ka gara ga yona bang ka parage ba go aparetse ya anke ke ka malapeng ka moka ke ka gara khadi ke ka ga wa tseba ga ile so malome ba feta mola ba ke ba loi ba tshipana malome morenaka nna ke bereka ka tsona tša mokhuta o ske ya go tshwenya moloi o tsena ka o mongwa ka gae ge ile re ragadi o ne bothata re tlo mothusha ke re na re nyake go dula le moloi ka gae ge ile re o mongwa ka gae o ne le bothata re tlo mothusha and then dilo tšeo nke di tloge di tswe ka gae 8 nna re di nyake ka gare ga lapa go swana le ka mokgwa malome o di bolelang gore nna ko ba wa ga mang batho re ka no ba tšhaba mara tša go swana le tšega ga bo bona di gona nna ke bereka ka tsona weekend nngwe le yengwe ke bereka ka tsona taba tša go swana le tša batho ba go latofatsana ka boloi mo ga sebe go ba le bohlatse ba gore ke Teresho mang wa loya ke Teresho mang o bolaile mammo ke Teresho a sebe ra ba le bohlatse bo botseneletseng ba gore re ka re ragadi wa loya re ka re mamalome wa loya re ka re lapalela ragadi go ne noga a sebe ya tswella molaleng re sale gare re sa ria dinyakishisho a ke botsise gona jwanong ka mokgoleng ka gona ke nnete ke boloi ne ke boloi mara lena ga le tlo laeta malba ke go bolela poleleng gore bana ba mkholo ba laeta ka moka ga ba laeta bela ba bona ka mona penda bo bona ga one sebela ba se bona bana ba mkhekolo ge ba laeta ba bona ka gare ga lapala ga bo bona ke tlo ba founela mo ba tlo re botsa ditaba nna ke gopela ke chikanoshi ke tshwenya mogala ga ke fala sena ka ke tshwenya ni ga itshanya ka mara ka mokgwa ba dirang ba tlo ra besa boshaedi ka ke nnete ke maloi a ka malpeng a ga boreng hlogo khola mo tapa le ke nna ka moswane iseng go bona ba ne ba itse mo tapi ke nnete jo ba boloi mara jwalo wa tseba ka Mr. Moremi ka mokgwa ka kgonang ka ona kopanya mo kopanya ga je ya ka ga feditse go gopela go bolela malo ban tate Moremi mo ga ke hlalosa taba e ya boloi mpusha go bohloko bontshwanetse go bile ke khamile mmane bile ba etswa dingakeng tše pedi nna ke sa tsebe
ke boletse ka re motho o ba bolawa ka ena ke be ke mmeile mo a ke tsole sa go pola mogadi bake ke be ke mo tshepile ntengwe le ngwe la pala ka ke lla go yona ke boletsa kere a ke tsole sa go pola na nteng go se go bohloko ka gore o kwala le hulela ngwana gore o ke bolle ngwana ga jile ka bona ke boela morago a sa ba be ke pelo gore ngwana ga boloko a fetse ke bitse sister ke le re ka re mola mpijeng ka segane a ya re botsishe se ka bolela so mo moyeng mala o boletse o a morata mogatša malome koko ke morata thata ntate Moremi ke kgopela o bolela o ra ngwana o mofe o ba re ngolle ngwana o bolela ka mo go na le motho a o tlileng a o botsa e boletse gona molaga ga go mogatša malo nna ke le kae ka gore ke ka ngwakong gona mogadi bake ga o kwa dipolelo ko ntlo di sa tswe mo go nna ke le ka ngwakong o reng o sa tle mo gonne wa nthelo wa re tlheng ke kwa 1 2 3 wena o kgetha go no sepela ntle le gore o mpolediše and-e rena ga o re laela gape freita ka mola go ba re fetsa gore wena o re rugile ka mokgwa o bongwe o dira ka gona o re retse wa re le tlo boloka seteretaga ke tlo re ge ke fetsa ke na le meeting le bakgalabe ba ke ba boditse sone le ba le ba mamone wena o le ke tlo kgopela meeting ge re fetsa o boloka ke na le meeting ke tlo bolela gore ke bolela taba yo a se ka re ke na le meeting o re boditse so aowa founu di gona motho a modimo aowa ke tsene ka ngwako le mpiditse ka ga ke biditse ke ba mamone ba re ra ga di mo kae ba mo re tšora mpone ba go bona ga ke sa bona le mo kae ka re ke nako go ya ka dirapong o kae ke ba le se ka re ke tle right motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM e re no kgopela ntshwarelo magagešo mabapi le go no kgaoganyana gannyane mo moyeng fa ke ka baka la dilo tša setegeniki dilo tša makgowa jalo empa wa a go sane bothata re buile prof mongaka re be re sa e hlatlegile pitšaše ya kgabakgaba kgoši yaka a ke bontšhe mo gore bana ba la re founele motho bana ba le ke bana ke bana kae go lena le batswadi re bolela ka dilo tše di diragetšego fa bana ba le re tlo ba bitša ge ba etla go kgopela batswadi ditshwarelo a re founele bana koko re lokisa taba bua le ka batswadi mo go le go phosho bua le ka batswadi mo re bona go gore go ne le phosho gona bua le ka batswadi re kgopelana ditshwarelo ge re fetša re obitša bana ba le batla ba kgopela batswadi ditshwarelo le bakashili a re tlo gahla ke ge ngwana a tlo gagana le
mogatša malome mo moyeng a re tlo kgatla ke ge ngwana a tlo gagana le wena koko mo moyeng lebaka le legolo la go tla mo le tletše kwano re tletše kago re tletše go tswela pele re tletše go lokiša tsona tšeo tša batho bao ba reng ba sega gore ba ska tlo ba sa sega ba ska tlo ba sa tseba gore ba sega kang lenanego le koko le dula gae le thietša ka mehla le ka matšatši ke la kago maikemišetšo a lenanego le ke la kago a se la go segiša o mongwe ka batho ke la go aga malapa taba ye e lego gore e gona fa ke gore lena bole ka batswadi le direlane diphoso ene melato ga re tlo lebalela gore mang o riile melato mekae jwale ka batswadi le dirile diphoso batswadi ba ba nyakang go aga ba ba latelang molao wa kereke ye le tsenang ba swanetše go swarela ka mehla le ka matšatši go sa kgathale gore ke diphoso tše di kae go sa kgathale gore ke melato e mekae le swanetše gore le lebalele le swarelane le kgone go tswela pele dilo di kgone go loka di bega botse ka gae ka gare ga tebalelo go nyakega nnete ge le ka swarelana gwa ba gare gwa tsena monna o ba rego ke maaka ka gare gona seo le se dirilego galari ya selo ke maetapišo a rena go ba mo lenanegong go fihla ka ye nako batho ba robetse rena re gane go robala re nyake go thuša lapale ke maikemišetšo a rena re le baga moremi mmogo le motse go le lata magaeng go le tliša ka fa go le tliša gore le tle le be le poelano bana ba ba leng gae ba riile diphoso tše gore ba di dire bana ba ba lemogile gore lena batswadi ga le kwane ka bolena ene ba lemoga gore ge ngwana a riile phoso ka gae gore a kwege ge e ane le sello o swanetše go tšhabela go mongwe e le go motswadi ene a llele go yena koko nna ke thwasiša ngwana wa lena ka kua gae ngwana wala mantšu a labeng a bolela o a boletše ka lebaka la gore o be a bajwa o a boletše ka lebaka la gore o be a bajwa motho mongwe le mongwe wa swereng ke badimo koko ga e tswa ka gare ga lapa la gabo o tswa a riile diphoso gobane ga a itiriše diphoso o itiriša ke lebaka la gore o a bajwa badimo ba re a tswe a ye go pheta se se swanetšeng se e lego gore santše a ye go fola go sona a tla boa fodiša batho mogatša malome ke maikarabelo a ga go bua le ka mogatša malome go thuša malome go thuša ngwanabo rakgadi o na le sekgopi ka lebaka la mabarebare a kweleng go tswa go bana ba gage a ke re rakgadi ga senke o e kwa mogatša malome seroka phatla a re wena wa loe a sanka wa mo kwa mogatša malome o ile kwa rakgadi a bolela seroka phatla a re wena wa loe a senke ke kwa sa mohuto ke mo ke le ngwana wa lena legatong la tate mogolo jwale ka motswadi ka gare ga malapa go le lemoša gore ntwe le dirang le tsentšhetša manaba ka gare ga lapa le go tša mollo e leng gore le tlo palela ko go utima bana ba mo ba le go gona gore ba tlaišaga ka lebaka la gore baloi ba tseba gore batswadi ba bona ga ba kwane ebile le ge ba ka ba tlaišaga go mo ba ka llela go gona lena bole ka batswadi le swanetše go tlogela ye e riagalang koko ga bjale koko mmago lena mokgekolo mogolo wa go bela ka kgoro wa be le go lena gore le be gona a rate ntwe e leng gona fa ebile ga e thabele lena le swanetše go kgopelana tshwarelo le gate ka mošito mo teng diphoso di bile gona lapeng la koko ge e le gore batho ba tšea dilo tša go seleka ba di bja ka gare ga lapa la gage re tlaya re ye go di raka re di nyake gobane nna ga go mo ke tlo goroša ngwana ga go gona ntle le ka kua lapeng le la ile go gore ke la gago nka se goroše ngwana malome ya ga a se gona nka se goroše ngwana mma malome a se gona bana bale mo ba dutše go gona
ba swanetse go tseba gore ka kua lapeng la ga bo bona re ka se re go ne le boloi gobane ga sebe ra ba le bohlatse ga re na bohlatse ba gore thereso ka kua lapeng la ga bo bona go ne le boloi ene le batho ba ba ka tsameng ba bolela ba re mang wa loya a ba re fe bohlatse re tshepe nna wele ka ngaka sebe ka ba le bohlatse badimo ba mpotsa gore ke santse ko ria dinyakišišo tša gore why ka kua gare ga lapa le santse le latofatšo ka boloi ntwa ye koko ke ya kgale ba le rarile ba le diba moraro o sepela le modibu o sepela le mongala ke mehlare dilo tše ke di bolelang ke tše tharo ge ba berekile motho ka tšona o no kwata no tsamaya ge ba berekile motho ka tšona o no ria diphoso and then ga ria diphoso a se lemoge gore go na le dilo tše re di bitsang gore ke ditlamorago a ke rate go bona koko o sa tsene ka gare ga lapa la ngwaneni a ke rate go bona bana benu ba go waifa a ke thabele go bona koko palla ko go robala ka gare ga lapa gomme bana benu ba le gona gausi gomme o e ba le poifo gopolang gore mo lefatsheng go ne le malwetse ya go swana le di-stroke se ka tsoga se go bethile wa palla le ko go te tlhapisa le ko go te jesa le go tikiša ntlong ya boithomelo a na o tlo thekga ke mang a na tate mogolo ge malapa a ka tla ba re balwa o tlo ba aga buang e le gore le lapa šile lona ga sebe la agega ba khalabe ba kgoro gore ge ba fitla kgorong ge ba bolela ba kwagale ba tla ria ke lena bomme gore ba khalabe ba re ge ba le bona ba mo motseng ba le kry le swarane le lengata ite jwale ka bana ba jakong le tlo ba bua koko le tlo sokola le tlo hloka maroko ka gare ga malapa lena lebaka ke gore mokgekolo o e le go gore o tswetse lapa lela a nya ke go bona bana ba ka ba phatlalla koko kgadi ke motho mongwe bohlokwa kudu godimo ga lapa ke mo kwang ba re kgadi ga ine bosehla taba ya gore ngwana koko o beetswe dikgare a beelwa ke ngwana mmangwane ke kgopela e bela mafelelo ene e se ka hlo e ba gona ka kua gae mokhu ga robetse re fela re le go gala gage o walla ke malome gomme kgadi ya re beela dikgare ya be ya kgera molete re na le mabaka tumelong ya setšo sa segaga bo rena melao ye ga ya bea ke rena e beile ke botate mogolo go sa kgathale gore lena le yalwa gore lena ga le lwena re ka se šaetse setšo sa segaga bo rena ka lebaka la gore go na le dithulano mogatša malome bana bale ba go latofatšang ba re wena o rile mma go bona wa loya ke bana ba gago a go ne o mongwe mogatša malome ntle le wena o e le go gore le ge e le gore go tswile dipolelo tša go swana le tše a ka di emela mogatša malome ge malome ya go tšea ba ile ge ba go fa lentso ba re o ya bogadi wa go kgotlelela be ba era tšona tše ke tšona dikgotlelelo tše ke tšona dikgotlelelo tše ke gona mo banyaka bagologolo ge ba re mosadi wa bogadi o wa go kgotlelela bagolo ba tseba gore re tlo fihla seemong se re lego mo go sona ke sona seemo sa kgotlelelo ngwana a bolele taba e thata e šoro ye ka thuba go lapa bothata ke leleme batho re no bolela ka nako ngwe ra se lebelele gore polelo ye re e bea gore e bea jwang ba bitse bana ba le ka mogatša malome ba bitse ba tle ka gare ga lapa la ga go nwe tee le bona o ye tee le bona bjale ka mogatša malome o bolele le bona gore bana baka ke le rietse phoso kae ba re mogatša malome nna re bona phoso mo o ba botse gore bana baka le nna le ndiretse phoso bjale ka mogatša malome wa lena o khuname o bitse modimo o mogolo modimo wa thaba sione ke rekeng ye kgolo mo o tsena go gona o bolela le mangelo yela ka se go lahle ke ona a re tlišitše mo a re yagang gobane ke rekela ke ya go aga ditšhaba ga se ya go bona batho ba phatlalla lapa le ka setsene ke reke tee lena gomme le sa kwane ke go nyatša mookamedi ke go nyatša mantšu a mookamedi a re ithuteng go lebala re lebala mo go lego go thata gona re lebala mo go nago le diphoso re lebalela batho mo go lego boima ge re bolela ka tebalelo a re bolele ka nto bonolo
re bolela ka ntwe boima ya go swana le seemo se re lego mo go sona. Rakgadi go fihlile nako ya gore mangelo ya geno le modimo o ile go gore go tsena kereke ka kua go yena a re wena o ka se dule ka gare ga lapa o nonno sha re ke kgale Rakgadi go godishitše ke godisha jwang benu ba le gona a re nka se godishi o nonno se ke nyaka go godisha ke go thushane go godisha le benu ke mo bona modimo mogolo wa thaba kereka sione le golla go beile go ka fa a go beileng gare bole ka Rakgadi malome a le ka mo mogatša malome a le ka mo a tšea wena go bea gare bole ka Rakgadi a re ke nyaka go bona badiši ba gago e ba babedi ba re ka se gapeletše modimo o mogolo wa o mokamedi gore a diše wena Rakgadi gomme a re a diša wena gomme o phatlalane le beno ge tate a sepela ka gae le mme a sepela a re šia le bana bešo le dibetši ba ga borena o re šia le bomme le botate ba ba le go gona ga a le šiela gore le šale lelwa le thulana ka mantšo le lweša ke bana le lweša ke maaka dipolelo mabarebare modimo a e nyake ntwe e riagalang ka mogare ga lapa le modimo a e nyake modimo a rate go bona le sokola ga e nyake modimo ntwe e riagalang ke a le kgopela o rialo Paulosi o re ke a le kgopela nna mogole gwa moreneng ke Paulosi wa lena wa letšatši le kgono ke le kgopela ke nna mogole gwa moreneng gobane nna ga ka ithoma ke rumile ke ba bagolo ke kgopela le kwaneng setlemo go lena e kgone go ba kagišo ke kgopela nka bolela ntate morena o ka bolela Rakgadi ke kwa polelo ya gore kgajedi tša ka di emeletše ba tswa go motho tlogela tše ka moka tša morago Rakgadi ke diphoso tše di diragetše se re ka se dirago ga bjale Rakgadi ko go kgopelana tshwarelo gobane le ge re ka bolela ka tsona dilo tšeo ga go se e lego gore Rakgadi re ka kry-a tharollo go sona se diragetše ga e le gore ba tswa ile ba babedi ngakeng ba tswa pelo ya morapedi e swanetše go fetoga e kwa ga Paulosi ga a bolela le lena o reng lena ba rapedi ke bona o ka re ga le rapele go kaone nna ke tšeetlakala le la Bebele ke leje ke le bontšhe gore ke nyaka tumelo godimo ga mmele wa le tše ditumelo ka magetla le rwele leswao dipelong tša lena ko diporofeto di ile ge di etswa kua go Bebele di a re go tlotla ditšie tša tlhogo tše kgolo be ba ira batho ba ba tlileng go tsenela lapa le la ga bolena go swana le ba ba le thulantšhitšeng ga jwale le bonang seemo se lebela boima ebile le tšholola meogo a se thato wa lena ke thato ye e lego gore modimo wa le bontšha gore ke le ntšha ka gare ga maraga le leswiswi le le tseneng ka gare ga lona na a se nna moruti koko ke no ba ke nyaka go no le lemoša se sengwe ka Bebele ye e balang ke lena gobane le nna Bebele ke le so ke a e bala mara ke a di tseba diporofeto tša ka gare ga Bebele gore di reng ke mo ke le botšang kere le kgone le rapela ke nna ngaka wa fetogang Paulo morwa Khisi mogole go moreneng monna go rapela godimo ga thaba a dula ka fase ga mohlare a kry-a lena le dutše le gakanegile le lesokoko le thulantšhitše ke lleme le Jakobo a ileng a le botša re le hlokomeleng gobane ke nthonyana mara ge e ka re ya tsena ka gare ga lapa go etša ka ge e tsene ka gare ga lapa le e le thulantšhitše e le lošitše e goditše mollo le hloka motimi wa lena wa letšatši ke nna ke timago mollo ke swanetše ko o time gobane nna ga ke berekele nna ke berekela modimo wa mpeile go mo setulong se modimo wa kereke o mphile ngwana lena ka lebaka la gore o bereketse modimo wa kereke a molokolola rae go bereka tša gabo o tla boa go kgona ga e fela ke swanetše ke fihliše molaetša go ya le ka mokgwa ke romilwego ka gona bana ba ba robalang ke ba bannyane a re nyake ba robala bana ba lena ba nyaka go tepolaya bana ba lena ba sokola le ge ba le ka gare ga manyalo ba no sokola bana ba lena ba thomile go se robale e le ba bannyane mola le lena bomma go bona le sa robale ka gare ga lapa
why re swanetse go tlaišega modimo a sa re fe mahlatse mahlogonono ra kgona go tswela pele re tlaiša ke lebaka la dipelo tša batswadi ba rena tše di bofaganeng le ka gare ga bothata leswiswi le le aparetše le hloka go tswa ka gare ga leswiswi le tsene lefelong le le kaone le ile go gore le ka le thuša ba gešo le rile mpoko go bontšha gore le nyaka dithapelo le nyaka dithapedišo baporofeta ge ba ntšha mokgwa wa seporofeto a ba o ntšhetše gore lešale lelo ba le ntšhetša gore šalang le tla le fa le bona gomme lelwa le diphoofolo ka gare ga lapa a ba ntšhetše seporofeto gore lena lešale lelwa ba ga lena ba le bontšha gore tsebang gore mo le dula le dimamanthane le dula le lo tše di sa nyakegeng ka gare ga lapa mokgwa phoofolo yo ba rego ke noga santše a tswa ka gare ga lapa a sepele lapa le la lešale le loka le ba ga botse ka gare batswadi ba ka le bomme ba seaparo ge le lefa le khomotša batho ge ba latlhegetšwe ke meloko ya gabo bona motho wa bopilweng ke modimo ke wa ratang ke modimo gore ge modimo a bolela le yena mokwe modimo o re nka setle go lena bua le ka lentso ke tla kgetha mohlanka wa ka o nka moromago gore a tle a mpolelela e fela lena ditsebe tša lena re ga bolela dikwe tate mogolo filofa wena badimo ba re ko go biela ka thoko ba re ga o ne molato badimo ba re thušaneng re ya geng bomme ba ga borena ba ballago e le go balli ba letšatši bošegong ba lekgono se se riagalang a se thato ya rena go na le moya o nyakang gore ka gare ga lapa lela go be le khutso lapa la ngwaneno ga le ga botse le ne le bothata ngwaneno ga ga botse o ne le bothata o dula nnoši ka gare ga lapa bana ka moka ba sepetše a na go riagalang go ntho nngwe e seng ga botse morena tate mogolo tshepišo ya ka ko gore dilo tše ka moka di tloloka modimo o bengwe mo rapela godimo ga seemo seo bengwe se bona ke yena a tlišago diphetogo e fela gore ga a tliša diphetogo o di tliša ka mokgwa wa tsela ya gage ye e lego gore re be re se ra e nagana ka gona nna ke ngwana o mongwe wa go no laola ke moya o mongwe wa e lego gore e ka ba wa kereke e ka ba wang mara moya wa ka ga o rate go bona batho ba golo moya wa ka ga o thabiše ko go bona batho ba bagolo ba sokola moya wa ka ga o thabiše ko go bona batho ba go swana le bokoko ba lla ka seemo se ba lego go swana gobane moya o mpotša gore ba nkebe e le bona rena re le baswa re ba thabišang ke nako ya gore re ba tšee re ba iše dipolekeng tša boithabišo re ba thabiše re thabe le bona a e gore ka ye nako ba tšhologe meogo malome ka kapa ko go fe yona ke a leboga prof e re ke no re thata and then re kgone go tšea batheletše kgole le kgauswi batswadi ba ka dintwa le lehloyo baneng ba motho ga di nyakege re le batho re a hlokana mo bophelong rakgadi o sa ne le bana ba e leng gore ba ka tle ba nyalwa ka lapeng la gago seo se ka se kgonagale malome a se gona o boletse professor Moremi gore le šitela mokgalabu wa modimo ka baka la gore o le rata ka moka le ba babedi na jwale ge lelwa o swanetše a kgethe mang goba ke mang wa swantšeng a mmolae mo gare ga lena a šale le o motena tlogelang batho ba boleleng ke kgahla ke gore ga go ne mo rakgadi a reng mogadi bo o ile a ntšhupa ka monwana a re o a loya kapa o dirile sa gore ge ke be ke theeleditše fa prof mogatša malome o rata mogadi wa ge kudu re tlo re tlhagela ke mahu difamileng tša ga borena motho re ka reng ge re itšwa ba re ke yena re mo maka left and right a ka se tsugile a batamelane le mohu a ka se tsugile a batamelane le ntlo ya mohu
a ka se tsogile a batametse mo e leng gore re a tseba gore ga a ka batamela go tetle go senyega. Rakgadi o kgonne go founela mogadi boa ge a mo tsebiša ka lekgo, mogatša Malome o kgonne go founela Rakgadi a mo tsebiša ka lekgo la ngwana. Seo sa gore se mpotša gore ga go ne nnete mo tabeng ya gore ba ile Rakgadi a se ka tseba, because mmago ngwana ke ena a kgonneng go tseba gore Rakgadi ya ngwana o swanetše a tsebe, a tšea founu a mo founela. Number 2, go be go sa kgonagale gore mogatša Malome a ka dumela Rakgadi gore a ye go kgera mabitleng e le gore ka pelong ya gage o wa tepotša ebile o wa tseba gore Rakgadi o ne le seabe le kgong la ngwana gage, o be a ka se dumele. So ditiro tše pedi tše ke tša Rakgadi ebile ke ya boraro, ka gore mogatša Malome o boditše Rakgadi gore o swanetše o tle o dule le rena ka mo. Ke kgatla ke ge Rakgadi a sa re mogatša Malome o nthakile, o re ngwana bo mogatša Malome, e se mogatša Malome, ngwana bo mogatša Malome o ntopile. Mara mogatša Malome yena o be a le polelong ya lerato ya gore Rakgadi o swanetše o tle o dule le rena ka mo gare ga stopo, re letele stopo. Seo se bontšhitše gore go mogatša Malome taba ya gore Rakgadi o mmolaetše ngwana a senke eno ba gona. Number 1, taba ya go dumelela gore Rakgadi a ye go kgera ka mabitleng ke sešupo se sengwe gape sa bobedi sa gore mongo mogatša Malome ga go ne taba ya gore Rakgadi o mmolaetše ngwana. Rakgadi o tšere phone, mogatša Malome o tšere phone ya gage a founela Rakgadi, e mpotša gore ya gore ba ile Rakgadi a se ka tseba ka lekgo ga se nnete. Rakgadi le mogatša Malome ba loša ke bana ba Rakgadi, ge ba elwa le mma bona ba kitimela ka lapeng la Rakgadi la mogatša Malome ba go botša mogatša Malome. Ge ba bua ka kua lapeng la mogatša Malome ba fitla ka lapeng la Rakgadi ba tšhentšha ditaba, a ba di bolele ka mokgwa ba di boletšeng ka gona kua go mogatša Malome. That is why o bona Rakgadi le mogatša Malome e le manaba ka baka la go loša ke bana ba Rakgadi. Bana ba Rakgadi ba tloga ba ka lapeng la Malome ya bona ba bolela ditaba, ge ba bua ba di tšhentšha. Bana ba Rakgadi ke bona ba founelang Rakgadi ba mmotša gore ba re ko wena o bolaile motho la kua o seke wa ya. Mara mogatša Malome o tšwela pele o re tsa mo nkgerela mabitleng o Rakgadi ya bana baka, tla o dulele stopo o Rakgadi ya bana baka, Rakgadi ya bana baka ngwana ka o tlhokofetše. Rakgadi o na le lerato, mogatša Malome o na le lerato go mogadi boage. So ke kgopela gore ka metsotso e mebedi re a boloka magagešo, ke nyaka re tswalleng chapter ya maabane, re buleng chapter e mpša. Boloi ke ba pelo ya go gana go swarela ngwaneno, boloi ke ba pelo ya go swara dikgopi tšeo sa nyakeng gore di tšwe mo pelong ya gago, mara o re o morapedi o a rapela. Ga go ne lapa le le sa šupiweng ka menwana gore go ne boloi. Ene koko Rakgadi, bana ba gago ke bona ba tsameng ba botša batho ba mo motseng gore wena o a loya. As long as ba kgona go botša mogatša Malome a bona gore ka kua gae ka kua ba re go ne selo se se nthobalang, ka kua gae ka kua go ne noga, ka kua gae go ne leng, a ba fetše ka go e bolela mo go mosadi wa Modimo. Ba e bolela le ge ba le mo bathong ba nwele majwala goba ba ekwa tše ba di kwang. Re kgopela gore le kgono dintwa tša lena nke di feleng, le trafa banna ba ba Modimo e seng yena noši, le ba gabo le a ba trafa, ka gore ge ba kwana le wena Rakgadi o bona o ka re le kwana ka yena, ge ba kwana le Rakgadi wena o bona o ka re ba kwana ka wena. E tšwa mo ditabeng tša lena, le lokišeng ditaba tša lena gore le bana ba kgone go bona gore ga le lwe le ya kwana. Go ntšwe le ngwana o swantše a tlatše dintwa, o swantše a goroge, o goroga juang bo mogatša Malome ba sego. Le badumedi le ruta batho eng ko kerekeng ye e leng gore lena ka malapeng a lena ga lena yona. Le kgona juang go ruta batho maaka a gore ratanang, le tseba gore lena ka bolena ga le ratane.
ke gopela re tšeng ba theeletše prof a re tšee ba theeletše malome ka kapa ba gešo lengwalo la hosea le re ba lego ba ditše dira modimo ke yena ga bua la tlong go le homotša mogatša malome ba bua le ka mosadi wa bitswang ka Ruthe wo e leng gore go ile go a ba boima godimo ga bogadi ba gage a kgotlelela tše ka moka Rakgadi ngwaneno shu mogadi wa go shu tše ka moka tše di boletšweng Rakgadi a re di fetšeng le kgono wa ba swarela Rakgadi nna ke ba swaretše ke tsebe go bona mogatša malome tše ka moka tše di riagetšego go Rakgadi le a mo swarela a senke ke ba le sekhupi le Rakgadi le a mo swarela a senke ke ba le sekhupi le yena tse ka moka go nna di lokologile a ke ne bothata mmotse gore o mo swaretše tebetse ga ke ne molato mogadi bake di fedile go swaretše kgona mare phelo bjalo ka mogwela wa mathomo tše tša le kgone nna dimpeile kgakanego batswadi ge e ka ba tshwarelo ye le e kgopelanang ga e tswe ka gare ga dipelo tša lena le go ka modimo le fora modimo rena ga re ne taba re boka kapa ge re fetša go tšhaiša mo re ya malapeng a ga borena lena le a sepela le sa go tšwela pele la phela le le ka moka mogatša malome go tšwa boteng ba pelo ya gago o tšwele pele o rate mogadi bwago le bana ba gage o ba swarele ge e ka ba be ba re ge ba tloga ka go wena ba tšhentšha ditaba gore ditaba tše dintše di tlile ka wena o tswalle chapter motswadi yaka ke ya go kgopela go tšwa boteng ba pelo yaka o tswalle chapter o ba swarele ke bana ba be ba fatlhegile ba fatlhile ke tše di ba fatlhileng mme motswadi o swarele bana ba gago o seke wa swarela mogatša malome fela le bana ba gago ba beng ba etla go wena ba go botša ditaba ka mogatša malome tše e seng tša nnete o ba swarele ebile o seke wa ba shekiša ebile o seke wa ba botša gore nkane le be le re taba ke sekete ge batho ba kgopelana tshwarelo ga re sa bua ra bolela ka taba yela re e kgopelaneng tshwarelo godimo ga yona re tswalela chapter ke sa bušeletša ke re bana ba gago mokgekolo ke bona ba tsameng ba botša batho gore wena o a loya ga se mogadi bwago 0648582771 0648582771 ba gona fa a batswadi ba gona mcrs mo moyeng dumele mayoki ntumedišetše mayoki ka mo mayoki aga shi e nyaka lena le kgono ya polelo ye kgethwa e re yo ka re o rata modimo yo o sa mmoneng gomme o sa rate ngwaneno o iphora ka lefela ka nnete and then gape tshwarelo ye e bolelwa moo ba tsebe gore seo se bofa mo lefaseng le ka kwa legodimo se bofile ka nnete mayoki o tlo ba bjang tšatši le lengwe tshwarelo yona eo e le gore ke ya go foraforetša rena le bolena ba tle ba e botswa tšatši le lengwe gore le ile la ipofa pele ga barongwa ba ka ba ke ba rubileng gore ba tle ba dire khutšo lena la ba foraforetša mahlong and then bana gape gore ba be le polelo tše ba di bolelang ba bone batho ba bagolo ba eng bjale ba tšhela eng ba tšhela parafene godimo mollo peace e ka se tswe le gona e batho ba dula ba eme so rena re ba kgopela bjale ka mokgwa le ba kgopetšeng ka gona gore tshwarelo eo a e be ya nnete ke a leboga mayoki
a re lebogile mayoki 0648582771 0648582771 a re ba kgothatseng re baageng ka lerato. MCRS dumela. Thobela. Hey, kakapa. Moshad. Le tsere ngangela le hono. Ka nnete. Tsela mpile ka mokgwa le agisheng batho. Ke kgopela moruti. Moremi na ke motšea bjale ka moruti. Mokgala bo o kgothatsa setšhaba ene o tla thuša setšhaba le tsweleng pele gona ka mokgwa le ba bangwe. Re leboga kudu pa re rata go bona ba ratana ba boelana ba e ba ga botse. A ke gore malome o bohlokwa ragadi o bohlokwa ga go wa se go bohlokwa mo go bona. Thank you motswadi aka. 0648582771 0648582771 a re ba kgothatseng re baageng ka lerato. MCRS mo moeng tumela. MCRS katapa kunjani? Sikona mahlangu kunjani? No professor ngapha. Hlangu. Professor ngibawa ukuthi usakhe sibe babantu. Professor ngibawa ukuthi usakhe sibe babantu sibe ne-faith singabi ne-hate. Yeah. I-word of God ikhuluma ngokuthi love your God so that you can love someone. Yeah. Investigator lapho ngesintu then uzoyithola into efanele uyithole. Ngiyathokoza. Ngithokoza Hlangu. Ya simnandi siyakheka usakhe. Yeah. Amen. 0648582771 0648582771 arba ageng arba eletseng ka lerato. MCRS mo moeng dumela. Motso. Ayate. Ka boripana ka tsa gore go khuna di le tebedi. Ga ba la tseletse mo wa bona ba ba go tsona ka mešala matjatja reng rata namba na ba se bolela ka mo gorena mo bona mo kamedi ya ba rutang sana ka hara kereka a ba selatele belief ba tshwarelane ka nnete a go tla ba jwalo. Thank you. Re a leboga 0648582771 0648582771 MCRS se moyena kwande. Khabo. Thobela. Ayadle. Lefele. Ara gona rale. Robana moroge kana kenna. Rale ya mogela bralaki. Yes, ke lebogele bo prof ka mo. Thobela bralaki. Tlole tebela. Ba khekulo ba le mabane ka mkhokileng ka no le ka go no lahlela gare le gonyana. Ke tloga fase ke le ka rena bolo ya bogona ke bobone fa total ya bogona ke sa bušeletša mantšu wa ka so se ke se kgopelang ebile ke no ba ke sa rapelang gore se ke ka senya nako le go ya kae batho ba ba ya ratana ba a ba tshwarelane ka nnete re yage lenane go le re yageng setšhaba a ba ya tshwarelane leleme borara le maaka allegations ke tsona lo tse sentla loka mo bophelong go ne no ge ba ka re potšang khala ya yona mo go neng e ba ka re šupetšang khala ya yona mo so ke no kgopela gore a ba swarelane papa Moremi papa Kgabu batswadi ba ka mo a ba swarelane ke le kekana ke re a ba tswe ka mo ba swarelane le go sasa kua ba dulang gona ga bo bona ba bone mogadi wa bona a tsamaya le mogatša go tšage kgadi ya bana ba gage ba tšhisana ba ya noke ba ba ya ka ba ba inwa tie froele ka bobedi bolebola ba maka thutha la boko di a leboga a re lebogile bralaki re a leboga moshimane wa ko majaneng mabolepu tlole tebele 0648582771 0648582771 a re ba geng re ba kgothatseng ka lerato MCRS mo moyeng a re letse Thobela le kae a re gona ra lena a wa rona aga ke sello ka mo sebitiela kae sebitiela mo moletlane a re a leboga ka moletlane moletla batho le amogetše kgoši yaka nna ka amedi a mararo le ke rata gore batswadi ba ka ke re
go bona ke re latlhang seo se fedile, and then ke kgopela gore before ba etswa ka mo kgašong go bontšha gore ba tshwarelane ka nnete, ba re ga ba etswa ka mo ba tswa ba tshwarane ka matlogo ka nnete. ene ke buše ke re go lena gape go Ntate Moreni le lena ka mo go lena ka kapa re leboga ka bokgolegang setšhaba ka gona le tshwareng jwa le Modimo a lefeng matlhatse le matlhogonolo tše le di dirang ka fela ga tsona le di a le okeletšeng. A re a leboga. Letlhakera moputso le lena re a leboga le tshwareng jwa le seke ba la latlha le reageng le rena ge re theeleditše so re a yaega. Ke a leboga. Re a leboga wa rra 064858277 18 minutes to 12 o'clock 064858277 a re bageng re ba kgothatseng ka lerato. MCRS Kakapa ya radio le kae a re gona rra lena kgopela ndumetse prof le baeng ba rena ka moo. Thobela Prof le bono a wa mane ba tseba gore keng o rutile o a ka re o ana tsebe a kwa le bono a wa prof ra leboga. Ntho nna ke tlo kgopelang go ragadi re kgopela ragadi a tlogele mabarebare. Ragadi tlogela mabarebare, mogatša malome wa go rata, mogatša malome rata ragadi le yena a go rate, a tlogele nnete la tlogela mabarebare dipolelo a ebe mabitla go tloga le hono tša maabane a be tša maabane. Ke a le rapela ka mokgwa ka kapa le prof ba boletseng le lena bana bešo ge le tlhabela kwa a wa gona nna re sa tsebe, and then re kgopela gore le tlogele mabarebare bare a ebe mabitla. ka nnete mmagorena nna ba tlogele mabarebare ka kapa mabarebare ke ona tlogo ba lusanisa, and then ba re se se tlemuago mo lefaseng le le godimo se tlemilwe. Tshwarelo e ba e kgopelang ge ba fora rena go ra gore bona ba ditshela ka magala go feta ka mokgwa. Tshwarelo e ba e kgopelang ifi ba re ba fora rena gore ba tshela rena phori matlong, ba tsebe gore metsi ya bona ba itshela ka magala a go feta a ba tswang go gona. ka nnete hle Ke senya ke riatso a re lebogile mme Motswadi 0648527771 0648527771 a re ba kgothatseng re ba eletšeng ka lerato. MCRS mo moeng tumela Kakapa le professor Thobela le gona beng baka re gona ke rena ba ta warfa ke khatla go rupitšatše ange di apea dipotsane ene se se leng gona bona ka bo bona ba te pofile gore ba swarelana ene mogala wa Modimo yena mo tabeng tšo ga gona ene se se leng gona o ragadi ka mogolo mosotseng ka gona a nape a lahla tse gore kgadi ke kgadi e ka se tsogole ya change awa e ka se tsogole ya change kgadi ke kgadi ene mogadi wo le ene o tlo selele mogadi le ga no ba ile lo a se mogadi wa selo bana mogadi wo ke mogadi wo ene se se gape o la morwa maloba o boletse gore e se gale wa go tšea ke ntwaso ona gore o koko o swantse a e ka kua a e go phara lebala a tšekele tuku a batla a fetša a e go dira majwala ka kua go bontšha gore ke ka gae ene tle be te bontšha gona mogolo wa le taba e fedile bana ke bana ene le golo gore ge e le sole e fedile pije ga e sa tloa pia taba ke ja bona gape le golo re atela pele ke sa etse krialo a re a leboga mongaka 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng tumela sobela ntate mo re gona le kae ke rena ba le ntate ka kapa ka mo le batšheledi a mošate
re a leboga mošate re a leboga ntate ka tsapa le ntate Moremi taba e le dire go kgone ke taba e kgolo ka kudu go kopantsha malapa a mabedi ao le go agisha o ka re modimo ka ba thusa ka nnete ba tshwarelana ba lekwa go fokotšeng re ba ka bosupa gore ba re bana ba le ba ya mongwe ba kgopela ditshwarelo ba dumela gore go ma le kgono ba tla berekisana go tsena mmago bona ba be ba berekisana go tsena ka tsamano ka gore ga tsamano mo ke ba le ke senya ke ya re a leboga warra re a leboga ka nnete ruri 0648582771 ke topa wa mafelelo MCRS mo mo idumela thobela la thobela wa ke rena ba nna ke le sola ka mo ditso la paleo ba tlo le mabarabare ga bona bolong ene tsile go thutse ka itse ke mapa mai go phile wa ka go ba ka na ke re ka leboga bana ba mo ka nnete re a leboga ruri a mošate aga re a leboga ka gore rialo motheletši wa motse community radio gona a fa le go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e le somepedi fela ka kapa ya radio prof ka metsotswana e mebedi kapa e meraro ba boletše ba theeletše re ba kwele ebile ba kwagetše gabotse ba theeletše ba rena bao e lego gore ba swana le rena ba nyaka go bona lapa le le agegile ke bapei ba dipitša ke a ba tshepa o kweleng prof ka gare ga dipolelo tša batho ba bego ba bolela fa se ke se kwelego ba theeletše ga e ba lemogile gore felo fa batswadi ba ratana eno ba bothata ile ya ba gore bana ge be ba ekwa megongwe bohloko ba ka gae be ba re ga ba tšhabela go mongwe motswadi and then ba tšhaba ba bolela ka motswadi o ba mošeile go morago mara se ke tlogileng ke sekwa kudu go ba theeletše bapei ba dipitša ba rata go bona lapa le agega ene ebile ba nyaka go bona batswadi ba ge ba fetša go agega bona ba ya go bitša bana bale ba ba aga bana bale ka bo bona mara ke leboga go feta go leboga ebile ke tloša le lentšu le la mara ke leboga go feta go leboga ka nnete professor ebile ke tloga ke tshepa ebile ke dumela gore batswadi ba rena ba tekwetše ka tša bona ditsebe ga go ne o a katleng a re nna ga ka kwa gabotse ga ka kwa selo prof re le batloutša baroka re le motse community radio aga go tla ba jwalo mongaka re le ba tloutša baroka re le motse community radio ba dipitša tše kgolo re a tseba gore lentšu la modimo ga senke la bolela maaka re a tseba gore lentšu la modimo le a rereša re a tseba gore se le setlemago gone jwale batswadi modimo a le thušeng setlemegele ka legodimong modimo a le thušeng a le tšheleng ka moya o mokgethwa wa lerato masebo a kgaoganeng le lena mahloyo a kgaoganeng le lena bopelompe bo kgaoganeng le lena le dikgagano di kgaoganeng le lena modimo ga a palele ke selo ge le ka mošiela sebaka o tlo tseba go phethagatša mošomo wa gage ka gare ga maphelo a lena le swanela ke gore le beng le tumelo le rapedišeng bana ba lena nke ba tlogeleng bohwirihwiri rakgadi o belege bana ba dihwirihwiri o belege bana ba ba sa rateng khutšo rakgadi o belege bana ba go hloka lerato ebile lerato ba lebina o rapediše bana ba gago modimo a ba thuše maleme a bona a bolele therešo e nyakang ke modimo ba tlo go bolaiša ka mphakati ditaba tše ba tsameng ba di bolela mo di tla go bolaiša ka batho modimo a le thušeng re a le rapediša re le motse community radio re le batloutša baroka
re a le rapediša magagešo gore modimo a geleng sa ruri mo go lena lentso le a dula pelong ya motho wo a nago le space sa go bea lentso khutso ga e dule go motho wa seneng le yona lerato ga le dule go motho wa senang nalo na o ka kgona go fa jwa motho lerato wena o sa ithate ka bowena ge o sa rate ngwaneno gore gore le wena o te tlhoile o se rasa gago ka bowena prof ke boela ka mo go wena ngwanesho o no e ruma ka metsotswana mebedi go fetša go fe dinomoro a ke leboge sebaka 1 minute fela mogatša malome swara ragadi ka letsogo ke tshware ka letsogo ka mara ke mohaki eban o letsogo a le enough ao batho ba modimo ha ke nte botse ao batho taba ye ke e botse nke o ba bonege fa o keni ba bonege ke taba e botse e kwa mogatša malome gare letsogo ga le enough ke fa mogadi bua ka haka yeah haka e mena lerato yeah mogatša malome ke thabile kudu go se o se dirileng ragadi ke thabile kudu go bona ye le dirileng ke mogatša malome ke mogatša ngwaneno malome ke ne le ngwana ka kua gae ke ngwana ragadi ke motlogolo wago ke kgopela gore tšatši le lengwe wena le ragadi ge le ka kry-a nako le mogatša malome le tle le mmone ngwana o la leng ka kua gae o rialotše botse malapeng a batho wa ba thuša thata o ntšha dilo tša go tšhoša thata o bereka ka thata o berekela modimo thata ke bone le nna go ntshwanetse gore ke mo fe thušo ka bonna thata ke mo thuše go swana le ka mokgwa a thuša go batho ke lebitše malome ke ya ge lapa le la gešo ka go lebaka la go tseba gore ge ke le yagile le lena ka le lengwe la matšatši le tlong kaga morena o tle o mmone malome o tsebe ga moremi o tsebe mo ngwana a leng o tsebe dilo ka mokana ga tsona beke e tlang ye ya di-23 ke tlabe ke e fa bana di-certificate o wa go di kry-a morago ga ditiro tše a šetšeng a di dirile o fetogile o tswetšu ka boswa ga e sa le wola wa go bolela ka mogola ke lekile ka maatla go mootlolola go dula fase le yena o kaone kudu mo ebile le felang le kwa lentso la ka le re o thuša ditšhaba ke bone le yena a swanetše gore la ga bolapa ke le thuše le tle le mmone mogatša malome ke duma le tle le mmone mogatša malome ba gešo ke lebogile kudu ka mokibelo o ke bina ga phahla ga ntate moimana ke tlabe ke ne le leloko le lengwe le lona mathata a etša a batswadi ba tlabe ba le ka kua re ne le bona re rarolola tše dingwe tša go swana le tše maabane ge re le ka meropeng re kry-ile gore go na le lapa le e lego gore ka ga mo lapeng leo ba kry-ile accident bana ba hlokofetše ka moka gwa phela motho motee go sepetše ba bararo gwa sepela mokgonyana go tsogile dipako tša dipolano ngwana o mongwe o robetše o wetše ka gare ga pakete o gamile ke metsi a mannyane re tlabe re di sekaseka ka moga phahla mo matebeleng gona mo gausu mo letleng le tle le re thušeng re ya geng setšhaba sa gabo rena re bantšheng ka gare ga mathata a baleng ka gare ga ona se re se nyakang ke poelano ke lebogile kudu batheeletše ke lebogile kudu ka kua Facebook ke lebogile kudu ka YouTube ke lebogile kudu ka mola TikTok ke leboga go feta go leboga ba ge šudi nomoro tša rena šidi 0791709862 0791709862
062 or o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 o ka re followa motheeletši go Facebook page ya rena ya Dr. Moremi o no re Dr. Moremi o tlo e kry-a wa re followa mola motheeletši ke rata go gopotša le mmogedi gae o seke wa dumela motho a go romela message a re ke nna Moremi nromele tšhelete ke tlo tla mo wena o le go gona tšhelete e tšwa ge o tlile ga Moremi fela ka morago ga mabaka a rilego le dipeelano o seke wa tsoga o file motho tšhelete o ekwa a re yena ke yena Moremi o sa motsebe ba gešo ke lebogile kudu modimo wa lešogofatšeng a lefe mahlatse mahlogonono dimpho ba ba sa bereke modimo a ba fe mebereko ba ba tlaišegang ka malapeng modimo a hlokomele malapa a gabo bona ditseleng mo le sepelang gona modimo wa le šireletše ka difatanaga modimo wa le šireletše ka moka mmogo le masea modimo ba gešo a fokotše lehu modimo a re fe mahlatse mahlogonono a re okeletše matšatši a rena a bophelo mošate right motheletša motse community radio gona fela go 96.3 FM go tšwa go nna ke le morwa motšhamaubane ke tšwele 20 bye.